a le gona Professor. A ke go leboge malome ka kapa ga ke fetša go leboga wena ke nape ke tšee madume a borutho ke a išeka kua mafateng a matelele ka mošate magageshu ke a dumediša ka mafateng a matelele baruti ba porofeta mangaka ga berena setšo moroka o re phiaphia diatla o a letamiša batheeletši ba botse ba Mutse Community Radio Station re a letama ka dikgokaganyong tša leago re a letamiša magageshu nako e tsamaile ngwaga le ya o bona gore bjalo o gare magageshu ebile re šetše re tsheletše ka gare ga kgwedi yona ya July magageshu kgwedi ya tata Nelson Mandela tseba mo magageshu nako ya tsamaya nako ga ya ema nako ya spela ke gopotše batheeletši ke gopotše babogedi magageshu mo bophelong solanka o dutše o bona dilo di senyega mmereko wa senyega lenyalo le a senyega o a bajwa o ne le bana ka gae le kgobokane ka mo go tee a go a nyalwang a go a bonang no kry-a o le tate o ne bana ba bantši ba ke ba babotse a ba bone ke motho o tate o ka mogare ga lapa bana ba gago ba tsene sekolo ga ba bereke ga motho o tate o dutše ka mogare ga lapa o nyakana le mmereko go apala o bofilwa go ne ntho e lokang ke rata go tsebiša batheeletši le go gopotša babogedi gore magageshu letšatši la laboraro ke letšatši la go ya nokeng go sasa kua gae ge o tseba gore o ne le mathata e tla re go iše nokeng letšatši la go sasa batho ba ya nokeng batho ba fola dilo tša bona di a loka dilo di sepela gabotse o dutše ka mo gae wa complaina o ne tšhelete o a bona gore o tshwenya ke thokolosi o tshwenya ke maswisi o tshwenya ke digateledi o tshwenya ke dilo tša go fapana di-product šidi ba le rekšetša tšona ka mehlale ka matšatši ke no re le kgolle ke no tšea nakonyane e nnyane moroka nka le hlalosetše mo magageshu ke sweri rabrabuši e nyaka wena o bolayang ke maoto a hlabang jwale ka dinalete a opang a fišang e nyaka wena o te tsebang gore magageshu ga o roba le mmele wa gago o phela o opa bošego le mosagare o palela ke go ba le boroko e gona ya hwetšagala ditlong tša baroka ge o e nyaka e ya kry-agala neng kapa neng o ka e kry-a re na le problem e kgolo kudu mabapi le tabeng ya gore batho ba order ba re mola ba sa odile and then bo kry-ile gore go ba le delay ya gore ba kry-e di-product taba yeo re a e tseba re e lemogile re tlo leka gore ge re order re dira dihlare re rietše dintšhi magagesho re na le oral cleansing oil e bereka thata kudu go bokoko go botate mogolo ka gare ga malapa ga borena o tate mogolo o ka mo gae o bethile ke stroke o dutše mpeteng a o tsebe gore o ka kry-a thušo kae e tla o kry-e oral cleansing oil re tlo go šidulla maoto ka yona re tlo šidulla mmele wa gago ka yona re tlo tloša meleko ye batho ba go bietše go yona o e gatilego ge o ya medirong o e gatilego ge o te tshepelela o e ya banneng o e gatilego gona ka mogare ga lapa oral cleansing oil e bereka go thoma go ngwana monnyane go fihla go motho o mogolo ngwana ka gare ga sekolo ga a performe gabotse ke nako ya bana ya gore ba khutše ga jwale bana ba lena ba rwele ga boima bana ba leka go bala dibuka di gana bana ba di bala bothata bo bogolo ba bana ba aparetše ke maswiswi ba sa tsebeng gore ba ka tšwa bjwang ka gare ga ona oral cleansing oil e thuša kudu go tloša meleko yeo e aparetše go bana e aparetše go bomme e aparetše go bontate ka gae e a hwetšagala šiona ke di-product tše re di dirang ge re fetša go di dira re a ema ra ya go nyaka go kwa gore batho dilo tše di ba swara jwang ge re kwa gore batho dilo tše di ba swara gabotse ra thoma ra tšwela pele a re dira product ra e testa ge re fetša go e testa ka rena ra bona re ya bereka ra e fa batho ra kwa gore batho e ba swara jwang and then ge e thoma re bona gore batho e ba swara gabotse ra thoma go order ka bontši re na le form bathiši ye e lego gore magagesho re lemogile gore batho ba bantši ba bangwe mo gongwe a le kwane le go ya ngakeng mara le rata go berekiša di-product tša ngaka mremi le dutše mo di-santene magagesho le nyaka ditaelo
bontši ba batho ba bajwa bontši ba batho ba satlhetše ke dithokolosi ba ka mola dintlong tša maemo ba tlile gae ba dirueli di šetše di fihlile le ka mola le dula go gona dintlong tša lena tše botse go berekiša Fombathy ye le ge moyeng a re koko a go swane le ge o ntšha sephuthelwana se tlabe sa wa mo gare ga batho wa tlosega ke batho ba go botšiša gore gante o swereng Fombathy ye magagešo e ya bereka ga ena tšhilafalo e tloša tše e lego gore ga di nyakege mo go wena e tliša mahlatse e lokolola mahlatse a re gopoleng gore batho ba bantši badimo ba gabo rena ba re file mahlatse a rena a palela ke go fihla diatleng tša rena ka lebaka la batho ba babe ba ba re eteletšeng pele ba sa nyakeng go bona mahlatse a rena e tla go rena bontši ba batho ba bangwe di-date tša bona tša manyalo di fetile ka lebaka la go se lebelele dilo tša bona ke mo ke reng go bohlokwa go tšheka ntho e re e bitšang gore ke nako gobane solanka o sa bereke ka nako o tsebe gore le bophelo ba gago go tlo ba le mo bo bang le delay gobane wena o dira dilo o sa lebelele gore nako ya tsamaya nako ya sepela mengwaga ya tsamaya batho wa ba bona magagešo ba ba le metse wena o eme batho wa ba bona ba ba le basadi ba ba le bana wena o eme batho ba reka dikoloi wena o eme batho ba ba le di-business wena o eme o tswa sekolong o šetše o fetogile sesegiša ebile batho ge ba šetše ba nyaka go compara ba compara bana ba bang ka wena gore go swana le gore nkebe ngwana a sa ye sekolong gobane ga ka sekolong o swana le ngwana ga mokete le o no bereka go wa go no dula kua leswikeng a dula le ba bang ba bolela ebile ba tegogela motsoko mogolo a se thato ya bana ba lena ntho eo bana ba lena ba tseni ka moo ka lebaka la kgatelelo ya boloi bo e leng gore bo aparetše bana ba Fombathy mmereko wa yona magagešo e thuša baimana kudu motho e leng gore wa iphepela a ka berekiša Fombathy ye go thoma mathomong go fihla mafelelong le ga ya ka sepetlele o no sepela le yona a hlapa ka yona e sepela mmogo le body butter mo wa hlapa mo wa tlola a o gakantšhe motho ga o tshwenye motho o sepetlele o kae wa e berekiša ebile ga go ne mo e distepang gore ge doctor go fa medication ba re tše di tla tshwenya a se tša go nwa magagešo ke tša go hlapa ene ebile ke ne nneta gore go hlapile ka tsona di tla thuša le gore ge ba go lekola ka mola dipetlele le di-doctor di abe di le safe gore ge e le gore bone thokolosi ba tseba re ba kgwatha mmelo e leng gore a o ne leswiswi a o ne thokolosi di a hwetšagala ka kua ga moremi nokeng go sa re aya re swere body scrap mo magagešo e bereka thata kudu ge re ya nokeng before tsena ka nokeng re go tlotša ka yona ba go tseba go rapela ba le gare ba go fa matsogo ba go rapelela taelo ye e bereka mmereko wa yona ke search e go searcha gore gabotse mo bophelong ba gago wena gabotse o tshwenya keng ge o nyaka go tseba matla ditaelo tše e tla go sasa ko go iše nokeng e tla go sasa ko go iše nokeng e tla go sasa ko go iše nokeng o swere 200 o swere 300 e tla ga moremi go sasa ko go iše nokeng o tlo bone matla a bogolo a ile go gore a tlo tswa mo ditaelong tše ditaelo tše magagešo ke mehlare ye ile go gore e bile gona e tseba ke borakgolwa rena ka mo gare ga dihlare tše re na le bo mohlapafifi bo moraka thuru re ne bo lerato ka mo re ne bo mmitša bo sondeza bo ntlantle mohlophe ka mo gare ga ditaelo tše ke dihlare tše e lego gore magagešo re di rutilwe ra tseba gore se se loketše gore motho a ka hlapa ka sona se se loketše gore ge motho a ne mathata a ka tloga jwang metsi a noka ka bona ke taelo ge re oketša ka di-product tše magagešo re ne nneta gore le ge ba re moloi o ne kgang go ba tokolosia e leng mo go wena ba e reile leina mo gongwe ka wena re ne nneta gore e tlo tloga phethang ditaelo le seke la dumela go dula ka gae le sa phethe ditaelo ba ba tsebang gore ba tlo tla kua ga moremi go sasa ke kgopela gore ba founele dinomoro shidi 071 398 1508 07 1 3 9 8 1 5 0 8
ke na le kgwedi magagešoši a ke tlo ba busy ga kao a re bine ke nyaka bana ba ileng gore ga bo bona go na le mahu a mantši a ba kwane ba loišana a ba gatelane dikgoro ke bereka ka tšona ka Friday le Sunday le ya go dula fase la bolela le ba ka gae ka mokana ga lena la re go ya le ka mogore bonang dilo tša rena di sa loke kgoro ya gabo rena e sene manyalo kgoro ya gabo rena e sene mebereko kgoro ya gabo rena e sene kwano kgoro ya gabo rena ka mogore bolelanang gampe re loišanang tšea mama o tšee ramogolo o tšee mmangwane ba sa kwane o ba tšeo ba tšiše ka kua ditlong tša baroka ke gona nna moroka ke ba emetše wa go ba botša ka mokana ga bona gore ka Labohlano goba ka Sontaga le ya buka le le kgoro ya ga kae le nyaka go bona moremi gona a le tlo mohloka Friday le ka Sunday ke bereka ka dikgoro ke bolela ka malapa a mogalabe a ileng gore ga ba kwane ba loišana bana ba tiphile diokobatši bana ba sahletše ke malwetši a mafofonyane ka gae ke nyaka dikgoro tša go swana le tšeo tšešang bana bao mo ba tla ba alafišiwe ba fole o ne ngwana o tshwenya ke bolwetši ba gowa o ne ngwana ka mogare ga lapa ga a kwane le lena o lwa le lena ngwana o ga a nyake selo ke nyaka bana bao mo mmerekwa ka ke go alafa batho ke nyaka bana bao mo ba tle ba fole ke nyaka bo mmangwane bao ba sa kwaneng ba lwang ba tsamayang ba bolelana kgoro bolena e sega ke batho ke ba nyaka mo wa o founela dinomoro tše tša 071 414 5880 071 414 5880 ge o founa o a bolela o re nna ke wa kgoro ya ga mammang ke kgopela go gahlana le ngaka ka Sontaga goba ka Labohlano ke tla le boramogolo ke tla le bo mmangwane ba tlo le botša gore le tla leng ge le tloga ka gae se segolo se ke nyakang go le gopotša ke gore o tloga o phasitše ge o le motho o tseba gore wa babja o nyako tla ga moremi botša badimo ba geno moremi o bereka ka badimo ge o boditše badimo ba geno ba go etelela pele ba bula ditsela tša gago gore dilo tša gago di tle di kgone go loka di be gabotse bana ntle le gore le emeleng batswadi ba lena ka maoto ba ka se tsoge ba eme gobane dilo di senyegile ba le gona ke nako gore le lokiše dilo ba bang ba lena ga la loiwa bothata bo bogolo bo senya ke lebaka la lešata le le bang gona mo kgorong ya gabo lena bothata bo bogolo bo senya ke lebaka la gore batho ba ya ka kua dirapeng tša gabo lena ba ya go le phasetša le bana ba motho le šetše le baka ka bolena le baka godimo ga botate mogolo wa lena ba ileng gore ba ithobaletše ga ba tsebe selo kgoro ka moka ba kgone e bereka godimo ga mogala bo motee ya hloka mahlatse santše le tsebe tabeo kgoro ka moka ba kgona go e bereka godimo ga mohuo a ileng mo gongwe a tepola ka thapo kgoro ya no ba le mahua go latelelana le a tseba le a fela ka gae le a tseba ga le kwane ka gae le a tseba ge le swara tšhelete ga e dule founelang founu tše tša 071 414 5880 o fihle mmotse gore mmabošielo o bolela le ba ga mammang re gopela go bona ngaka o gona ke bolela ka July August ka di 3 dikoša di a thoma ke kgwedi ke biditše bana ba ka ba ileng gore ba thwasitše ke nyaka go bona balwetši ba alafiwa ke nyaka go bona balwetši ba fola a ba fole batho fela ga ba fole ga ba etla go rena ske la dula le balwetši ka moo la godiša malwetši ka gare ga lapa la re mola malwetši a godile la ba gona le reng le tlo tla go moroka le re le tlo le ka moroka a go nyake ge bualo magagešo ke tsana tabengši o tloga o le kgole o nyaka go tla ga moremi a go kgonagale gore o ka tloga o le Pretoria North o kitimela ga moremi o go gapeletša go tsama o kitima ka masa o etla kua gae difounu di le gona wa o founela nomoro ya office e tlo swara ke Karabo wa mmotša gore Karabo go sasa ke tlo tla moo ke tlo fitla ka nako eso magagešo ke nyaka go botša balwetši ka moka batlang ka kua ga moremi
re ne balwetši ba e leng gore ba tswa kgole. Molwetši o tswa Eastern Cape, Cape Town, a go kgonagale gore a tle mola gore o tlo fihla kua gae ka 7. Molwetši ge o ngwadiša o botšiše gore ka pele ga ka gone batho ba bakae, gobane batho ba bantši ba lla ba re ngaka o cattle line. Ke cattle line ka lebaka la gore ke ne mmereko o e leng gore ke santse ko o bereke. Ke bereka batho go thoma Frugo go fihla ka 8, ka 9 ke santse ke be ke le mo radiong. Nka se gapeletše go bereka kua gae, ke ne le baleshiba ba ba bookileng ba tsebang gore ke santse ke tle ke ba bone mo radiong. Nako e bohlokwa magageshu, ene ke nyaka gore go o bookile e ile gore ba go shaetša o tle o swere karabo ka letsogo gore Moroka monno wa ntšhaetša. Then re tlo bereka le karabo gabotse ka mokgwa go swanetšeng. Ke boditše karabo gone jwale ge ke tsena mo kare ntate Swate re kgopela re sware phone e ke lebiletšang yona mo gone jwale ya 060 959 0303. o e swere ka letsogo le a e founela go tseba re go sasa o aga Moremi. 060 959 0303. o a e founela gone jwale wa mmotša gore karabo go sasa ke etla ke ya nokeng goba ke nyaka go bona ngaka. Ke tla ka gae re tla re le 5. Ka tseba gore okay batho ba ba leng mo lineng ba 40 di-family ke tše ka ba ba tetlelang ba nnoši ke ba baka. Karabo tlo le hlalosetša dilo ka mokana ga tšona. 060 959 0303 ke mmereko wa go buka o le bolela le Karabo wa nnoši. Ke yena a berekang ka go buka. Ge Karabo a le shaetša le tla go nna straight la mpotša la re Moroka re a shaetšwa, and then nna ke a tseba gore ke tlo dira eng. Ke nyaka go gopotša batho gore ba swanetše ba tsebe gore mo re a šoma a re bapale. Batho ka moka ba ileng ba tla pitšeng tše kgolo, ka mokana ga lena ba le ile la tla pitšeng tše kgolo, ba ileng gore mo gongwe dilo tša lena di šaletše morago. Le tlo founela malome ka kapa ka morago ga lenanego, ka moka le founela malome ka kapa la mmotša mo go šetšeng gona. Ke kgopela batho ka moka ba ileng ba tla pitšeng tše kgolo, ka moka ba thušegileng, le founela malome ka kapa le ya go mmotša re le thušegile jwang. Re kgopela di-testimonial magageshu ka kgopelo, ke a di kgopela. Ke nyaka go tseba rena mo re berekileng gona a na tema rena e ya kae. Ge o swere sa go ngwala founela 076 ke tša pitšeng tše kgolo, 071 2344 076 071 2344. goba ge o mo hloka o ka founela 072 930 7400 072 930 7400. o na le complain kua ga Moremi a ba go sware gabotse. Go ne le se sengwe se sa feteng gabotse ka batho ba ga Moremi. Dinomoro šidi o a di founela ke tša abuti ka kua gae ga Moremi. Mmereko wa abuti ya rena ke go tšea maekarabelo ge e le gore rena bana ba borria diphošo mmogo le tate Sebelega yena a lego ka kua gae e lego Moremi ka ge le yena tate e le ngaka. O founela difounu tše tša 076 451 5924. wa founa wa mmotša gore mo gongwe o se go a swarega gabotse. Go o swaregile gabotse le gona o a mo founela wa mmotša go 076 451 5924. wa mmotša gore no Baroka le bereka gabotse mare ke kgopela re le improve mola le mola le mola le mola. Ke na le difounu tša molwetši we leng gore o a balwa o sepela sepetlele mo gongwe ga a kwešiše gore bolwetši wa bo sepelelang ke eng. o nwa dipilisi a o di kwešiše. Moroka ke ngaka setšo. Difounu tše ke go fa go tšona tše o a di founela wa bolela le mme o tlo go botša gore na bolwetši bo ba ga go bonyaka bjang. Mo gongwe monna o nyakaga ka diatleng tša Moroka o tlo go tliša mo go nna. Mo gongwe o nyakaga ka diatleng tša ka kua sepetlele o tlo go iša mo go swanetšeng gona. Founu tše ke 076
853 4043 076 853 4043 wa founa ga o ne le mathata a bolwetši bo bo amanang le tša sepetlele e le ge tabeng ya go nyaka maele gore ge o ya go tla go bomoroka o be o tseba gore go o fihla go momoroka o swantše o reng ke na le problem ya gore balwetši ba e leng gore ba tšea treatment le ne le bothata ba gore ge le fihla gore na mangaka a setšo ga le re hlalosetše gore lena le tšea di-treatment tše di rileng and then le kgahla ke ge le kry-a ditaelo mola ge le thoma le enwa ditaelo di thoma go thulana le treatment ba lefang yona sepetlele a se maikemišetšo a rena bua le ka ge re le baoki mabapi le tabeng ya gore re alafe lena gomme dilo di thulana molwetši re hlalosetše gore o tšwa sepetlele ba go file treatment so ge o le sepetlele o hlalosetše ba sepetlele gore ke tšwa go moroka o mphile pitša ba sepetlele ba tla go botša gore okay ye manyana ka ye o tšwela pele ka ye goba pitša yeo ke yang go bohlokwa gore o le molwetši o tsebe gore o eme kae mmele wo ke wa gago mmele wo go ka se o hlomphe wena ka bo wena wa se o bolelele nnete a o tlile o fola malome ka kapa a ke go leboge re tsene ditabeng tša rena tša pitšeng tše kgolo ke amogele batswadi baka re a le amogela le re swarele moroka o kgopela tshwarelo go nako a lejetše go yona e nnyane ke be ke no ba ke leka go fetiša se sengwe ke rumilwe le nna ke ba ofisi e le ge ba re ke lemoše batho gore pholo e gona ka kua ga baroka ebile go sasa re ya nokeng ge o le motswadi o nyaka go tliša bana dinomoro ke di biditše ka moka ke tlo di bitša gape mafelelong jwale ke a le amogela kgaetšedi yaka ebile ke go amogela o ne le mama ke kgahla ke gore ebile wena le mama le a swana le a bontšha gore no le tswa lapeng le le tee ebile ola ke mamago le petleleng matsogo a gore le tlemile dituku ga botse banna le kae batswadi baka nna re gona re amogela ke mang molli o golla wena o ka se le o tlemile tuku ga botse so monna a re nape re tsene ditabeng re botše gore ke mang o tšwa kae gae o tshwenya keng re kgone go bona re bereka jwang ke bona o ka re laki o sa lokiša se sengwe ka mola monna o sa lokiša se seng ka mola and then re kgone go tsena ditabeng ya le ka no swara soganyane ya magagešo go bohlokwa gore ge o le motho o nyaka thušo o founele difounu tše ke go file go tšona tša 071 398 1508 goba 071 414 5880 goba 060 959 0303 goba 076 853 4043 goba o ka founela 076 451 5924 magagešo re tsena tabeng tša pitšeng tše kgolo molli wa rena wa go tseba go tla matuku tepolele gore o mang go kgona o tetšie ka sereto and then badimo le bona ba kgone go hlakela re bolela le mang bošegong ba lekgono re ke tseye sebaka se ke le leboge wa le dumedisang ke Cynthia Mathe wa Almas Drift C. ska tšhoga Mathe Cynthia ska ba tsoga o tšhogile ngwaneshu rena re tlile kwa wena bjale go tšhoga ga o tlile o kry-a pholo gore a re o dumelela monna thokolosi se thogamelala se sepela le basadi le banna o mo fa chance go diagalang ka wena kgaetšedi yaka ke ngwaditse pitšeng tše kgolo mabapi le gore ke tla iša ke selo bošio le monsare ya kore e thomile ngwago fitileng mara ke se awe ka yona ke ne se ele hloko mara ngwago ke thomile ke bona gore e tseneletse bothata ba ka ke gore ke fela ke ya matšatšing kgafetsa mo kgweding ka ya hararo mara pele ne ke sa ye ka mkgo mo sesading sa le dilo kwa hae
gore boshiwa re kgone robala re tshwenya ke di mamanthang di a tsena ka montlong le dikatse ja lla dinamela mo dimantlo go ra ona boroko le balekane monna a ba duli le ke kreile moshomo go ra ke gotlelle ke fela pelo le bona go mmerekong ke feletsa ke buile hae and then ke nna breadwinner ka ban ke nna firstborn se wa shoma o tlaisha ke dilo ke tlaisha ke selo go gore se go rakela balekani se phepa ka mmele wa gago dikatse di gata tema e golo ka gare ga lapa la genu di mamanthane di bapala ka gare ga lapa la genu ke gore ngwaneshu a o ne bophelo bo bokaone o a tlaishega o hloka thušo o hloka gore ka gare ga lapa la genu go loke le wena o loke o hloka gore dilo tše ka moka di go tshwenyang di tloge mo godimo ga bophelo ba gago nke o kgone gore mahlatsi ya gago tše badimo ba go fa go tsona di tle go wena o kgone go ba le tšwelopele ke nnete ke motswadi wa gago o na le bana ba ba kae kgaetšedi yaka o mo one o na le ngwana mo tee and then ge e sa le o bile leng kwane ngwana o 2018 ngwana kwa 2018 wena le papa ge gore a re ile la ba le diphapano ka lebaka la sona sebata se aowa go gawane 2019 le gaogane 2019 ke yena o ka reng o ile a kgotlelela mo go wena dilo tse di tlile di thomile last year go di bona haka setse le gale nna lena re gawane mara ka morago ga go gaogana le yena o ile wa tikwa jwang kgaetšedi yaka e se go gore o ile wa ba le kgatelelo ya monagano goba o ile go ano ba bonolo go no amogela gore a se pele a go tlogela ke bile ka ba le depression e ntši ebile ka nyaka go tsela bophelo ka 2019 ka January ka mogobo mo rata ka gona o ditse jwang le yona depression like o tsere nako kae le yona o bone di social worker o boneng like o ditse jwang le yona maka na le teng nanthega le boragadi yaka ba nthegile gore a go thome ka nna and then ke sa lo munyane ke tlo mo kereya motho nako ntseya go ya le go ya ka dula ona ngwago otlhe 2019 ke fodisa pelo and then ka bona ra eno ka re ke shapo ka tswela ka thoma ka move on ka 2020 ke bona bontši basadi ba bantši ka morago ga go kgaogana le balekane ba bona ke bona ba etamogela mathata a mantši a se wena wa mathomo ke go bonago goba ko go kwa go bolela bjalo ga go le kudu ka morago ga go kgaogana kgaetšedi yaka jwale ka basadi gannyane ge re no ba re no buedi gannyane mo la moragong ka morago ga go kgaogana le bopapa go bana like le etamogela mathata mohuta manso thata e le gore ko ke ngwana wa mathomo o ipotsa gore o na le ngwana o sa tlile go kry-a motho mongwe o rata le ngwanoi ke ka mokgolong gore ne ke ikutlwa ka teng okay mama a re go amogele mama ke mang ana mathe le ka tlalletša ka goreng bophelong ba sesimo kore yena ke motho a o fela pelo o no ngala fela o kra a lwa le bana ba bannyane ba habo wa ba betha ene kore a ona o mogolo a ona o monnyane o kra le nna ke sa itse gore phoso ke a mang kore o fela pelo mokgwa hae jalo le yena o tla ba bua le monna fela pelo a itia bana tla ba itia monna modimo gantsi wena ga itse dimpotse seng gore o sana le enga shosho enga ela e sa le gona mo go wena o right ga itse diaka a ke re jwale mo tlo nyaka thusho ene ke duma gore re go thushe go ya le ka tsela ye e le go gore o tla bo gopela ka gona re gopela re go tšenne te ga itse diaka e ka ba ke theresho enga ela e tlogile
goba e sa le gona mo go wena gobane mama ga šala bolela gore o a kwata o betha bana go ra re go ne se a se bonang jwale ka motswadi ke nagana gore maybe a senke ke fole mara go betha bana se gore ke ba betha every day ore bjang ka mokgwa ba e tlhalosang a ba e tlhalose pila a o bethe bana ke ba betha mara seng every day why o betha bana a ona lo mongwe a ntatelle o dira eng kwa 2011 so ke nana gore ke ena ferehlang gore like gore re sa kwane ka montlong gore re ka bolela dilo maybe wa di tseya makasteng o mo fa tsona dilo tseo so go ra le gore e ba ka tlhakatlhakano mahareng a ka le ena ngwanong ke ena o leng gore nna le ena a re kwane le maloba re lwele ka Saturday ke Sunday ke maabane nna le ngwana mama o rata ge kgaetsedi ge re ka mo thuša jwang nna ne ke nya gore ntwe e leng gore mo yena mo a sa kgoneng go kry-a bophelo go tshwana le bana ba bangwe lapa mmereko pila ne ke kgopela gore le ka kgona mo thuša gore e tloge le yena a be le lesedi kudu gantši wena go tla ba ka eng nko no bolela dilo tše e leng gore maybe wa di dira and then jwale ka motswadi ga di nape di go swara ga botse ya mathomo e boletše gore wa betha o betha bana and then o fela pelo and then gore a kgone ka mo gae le gore tshwanetse go be le dilo tse a tshwanetse a di lokise ga toga a kgone bona kore o ka re o širilwe le ntwe e nnyane kore a tshwanetse re a ka e lokisa ka re ke ra ile ena a togang a le one e no pala ke nana gore o na le bothata bo bo serious mo Šediwe malome ka kapa ke go leboge Moroka ke leboge kgaitsedi ya ka go re rolela mathata a gagwe ke leboge mme go tlaleletša fa a tlalleditšeng gona ke nyaka go bontšha gore kgaitsedi ya ka go ya ka mokgwa mama a bolelang gore o dira ka gona o na le enga and then se sengwe gape gopola gore ge motho a šomiša bošaedi ke dilo tša go swana le ditokološi di a molaola di a mo diriša and then ke tšona tše e leng gore di modia gore ga a bona bana ba gabo a ba felle pelo a ba kweše bohloko ge go ka diragala gore kgaitsedi ya rena a dile le enga ya gage ka gore ke kwešiša gore enga e ka ba gabedi e ka ba gore go tlogeng ko relationshiping ya gage ya papa go ngwana o be a morata kudu le go njwa le ga senka a amogela ga botse gore ba kgaogane and o swanetse a kwešiše gape le ba bangwe ba ba theleditšeng go njwa le Moroka gore ga go ne ka mokgwa a ka tsogang a rana relationship ya gage ka maikarabelo le maikutlo a gage a go felelela go sane monno mong ka mogare ga gage ga go kgonagale ga go ne ka mokgwa a ka tsogang a thabiša motho a dulang le yena gone jwale ka baka la gore go ne motho mong ka mogare ga gage o sa exista so kgaitsedi ya ka o swanetse a kwešiše gore lerato le ba gona lerato le a fela ke tumo ya mosadi o mongwe le o mongwe gore ge nka kopana le lesogana la mpha ngwana o ka re ka modimo a ka re fa bophelo ra nyalana ra aga motse mara di-chance tša gore seo se diragale ke tše dinnyane number 2 kgaitsedi ya ka le ba bangwe ba swanetse ba kwešiše gore papa go ngwana gago a se proof ya gore motho o ke soulmate ya gago
ke tlo ke fa batho mohlala ke reng moroka ge re bogetše di-television go ne le motho mongwe mo di-drameng it's a messenger it's a delivery man ga a fitla monyako motho la o a kokota ga a kokota ge o bula gore na ka kapa o gona ba re ka kapa o gona go ba ga a gona ke kgopela le ntshaene le mmo o ba fa boto ba saena o ba šia le phasela ya itlišitšeng wa tsamaya motho la ga ane nako ya go botšiša matsogo ga ane nako ya go botša rena bana ba kae ba bapala go diregalang ka bona because it's a messenger. Yeah. So mo maphelong a dikgaitšedi tša rena go ne le banna ba e leng gore ke di-messenger ba tlišitše bana ga se lebaka la gore ba tlišitše bana le go dula ba feta ene ge o ka se amogele ntwe ya gore lerato le ba gona le a fela ene ga se gore ge monna a dula le nna gora gore e napile go kgatlhile stempe gore nna le ena re tlo go nyalana batho ba ratana batho ba hlalana so kgaitšedi ya rena tabeng ya tokološi ke tloga ke ne le bonnete ba gore o tlile plekeng e right whatever ye go tlhakišang mo bophelong ba gago e go palelišang go robala e go berekiša bošaedi o tlile plekeng ya maleba o tlile lefelong la maleba o tlo thušega ye nngwe ye e leng gore re tlo go thuša ka yona ke gore o swantše a kereye motho a bolelang le yena go ba boima moroka gore o le mosadi kapa o le monna o sa tswa ka gare ga relationship ya gago ye e leng gore ga o amogele gore e fedile wa bešetse o tsene ka go ye nngwe go ba boima banna ba bantši ga se di-good listener mo e leng gore motho o tlo kgona go dula fase le wena gore a go fe pelo ya gago a go bulele sekhuba gore o mmotse matshwenyego a gago ka moka ga ona a mo utswang gona gore a kgone go go thekga le go go kgothatsa banna ba bantši ge ba le ka gare ga di-relationship ga ba ne nako eo nako ye ba neng yona ke ya gore ke ya go rata ke digwareng ke ya go rata ke digwara ke ya go rata ke digwara mola e le gore motho wo o reng ke ya go rata ke digwara motho o hloka mantšu o hloka dikgothatso go tswa go wena o hloka gore o mo theeletše ge a nyaka go bolela so banna ba bantši a re dithuteng gore a re theeletšeng ge motho o dula le yena o ka be o monyetše o ka be o se wa monyala ge a nyaka go bolela le wena mo fe tsebe o seke wa re oa balabala ga a go llela mo gommotse o mogothatse o seke wa re o ne matepe potšišo ke gore na o swantše a ye go balabalela mang ka baka la gore o ratana le wena potšišo ke gore na o swantše a ye go dia matepe kae ka baka la gore o ratana le wena ene sesi wa bona nna geng ke be ke le boyfriend ya gago ya gone jwale ke be ke tlo kwa bohloko because o ratana le nna marapelo a gago e sa le go motho mongwe ka manyame a teng aowa a sa phela aowa a ne motho a o ne motho o senyele 100%. go tloganeng 6 months now. all right it's fine lebaka la gore mohlomongwe dilo tše di seke tša go tsamaela gabotse motho wa go berekiša ke tokološi dilo tše botse ka moka di a morona o rona ke lethabo o rona ke go hlomphega o rona ke go tikwešiša boyena gore gape nna ke monna ore nna ke mosadi mara mathata a gago ke nagana gore ke ya mannyane kudu moroka o tlo a lokiša ka pela mma go rena ka lapeng la gago mo gape batheeletši o ka re go ne dingangišano mo mabapi le taba ya o re ke eng ntwela mamanthane ke eng ke mankgaganyane goba ke le rebiše aibe ke ela ya matlho bošio montshara e bone bona bošio dilo tše ke bolelang ka tsona gape mosegare ka moka a di bone ke eng ke e nnyane ke e kgolo ke
ke nyane go ra re ke mankgaganyane cause ko ona o ratang go dula ka mo dikoteng ka mo ke mankgaganyane right di a tsena ka ntlong dilo tseo mma go rena jwale ka mme wa lapa la ga bongwano ke nagana re go ne le mathata a mangwe o a tlisitse mara ke nagana re wena ko wena o swantšeng o di arabele dilo tse ka gore di diragala ka lapeng la gago mogalabe o kae ke ka mo hae a ka nyalwa nna o sa dula ka ga geno okay o dula le mang ka mo ga geno ke ngwanyano le wa motlhatlamang o na le 26 years le ba babedi wa 2011 le wa 2012 ke ba o dula le bana ba go ka moka le setloholo wa ngwanyano bana ba geno ba kae ba mmago ausaka o monna mhlanga ene ba bang ba Joburg ba bang ausaka o mong o Soshanguve ba bang ba Lofontein le ya kwana a batle hae mare go rena le ya kwana a wa re kwane le ba kaeng kore ka mokgwa ba sa tleng hae nna ke rile he ke ntse ke tsamaya mo dikerekeng ba mpotsa gore go na le dilo tse di irilweng mo hae mo di a bakoba a batle a ba re tsosetse le re lwala a ba re tsosetse wa robala wena ka kua lapeng la geno o robala boroko wa kgotsofala o gabotse wa nna ke robale o tshwenya keng le nna ke a lwala nna kore he ke robetse go na le gore ke na le o kare ke a khamega ngwanyane o tlholang kutlwa kore go tswa voice nngwe mo nna ka reng a se motho kore he ke khamega mola ene ke a lwala a ke right ka mo mpeng ka mo ke na le selo sepela se ya ko fase kwa ka re se tsene mo popelong se ile ko fase ene le mo ke na le pain kore e nna ile botlhoko every day a ke right okay and then ntle le malwetse a gago a mmele ka kua gae letshonyaki ke kwele kgaitsedi ya ka a bolela ka bomankgaganyane a bolela ka dikatse tše dingwe ke ding tše e leng gore di ka nobe di le ga kantšha ke tsona tseo dijo di a dula ge le rekile tsona di a dula tšhelete le ya kgona go e swara tšhelete ra e swara ino ba le lorang ke ra re berekile le kgona go ge e le gona yona yeo tšatši le itlileng le kgona go e berekiša ka tsela ya maleba bo re a leboga moroka ke nagana gore tše ke di-department tša tlou tša baroka ka moka ga tšona ntle le kgaetšedi ya ka gabotse ke se ka re ntle le kgaetšedi ya ka o ka re a ke e bee gabotse tlaleletšo ya se e leng gore tlou tša baroka se tlabe se thuša lapa le ka sona kgaetšedi ya ka o hloka batho ba e leng gore a ka kgona go dula le bona ba mo thieletše ba seke ba mo felela pelo a ntšhe se se leng mo go yena wa bona kgaetšedi ne a ke go botse ngwanešo bophelong re gahlana le bothata mama nthane ge o e tla ka gae o tlela go tliša leswiswi baneng o tlela go tliša segateledi ka gae o tlela go tliša mokgwa wa gore ka gare ga lapa go se ka ba le kwana wena o ne le šata e fela pelo a o kgone go ba le molekane dilo tše tharo tše ke tše dingwe tša maswao a motho wa go ba le badimo number 1 ebile dilo tše ke tše dingwe tša motho wa maswao a go sepela le thokolosi re e tlatša ge e le gore o bona o tsenela tša thobalano le motho wa monna o bona eng ditorong tša gago ke bona ke tsenela thobalano le motho wa monna gantši e ntlela ka yena papa ngwana nako nngwe ka motho le go sala ka dula le yena kgala re sa ratang alright mpotše nnete o sa morata papa ngwana gago aowa why ore aowa a ke sa morata wa tseba nto e tlang torong ya gago is because o nagana ka yona too much ene ke kwešiša gore mo gongwe mogalabe o bo dula le yena papa go ngwano maybe be ile monna wa go swara mosadi ga botse akere so
ke kwešiša gore go ba boima gore o mo lebale mara a ke re gore kore like ebe o ka re o computer banna ba o dutse go le bona no re bolelela nakong ye le letšatši le bošegong bo ba le kgono gore re tswela pele jwang ke mo go botsišago gore godimo ga tswelopele ya bophelo ba gago o sa nyaka go boela kua morago goba o nyaka go thoma ka motho moswa ke nyaka motho moswa o nyaka motho moswa a gone molato felo ga itšedi yaka re tlo go tloša leswiswi re tlo raka thokolo siewe re tlo tla ka gae ra raka dimankgaganyane tše di le tshwenyang dimamanthane re tlo tla ka gae ra tla ra hlola khutšo lapa la go ba le lešata la gore ge le bonana le bana ba motho le nolwa gore re ka mogare ga lapa go na le taelo ye e leng gore e berekile ke dira ya gore e le thulantšhe taba ya gore o phele o fela pelo go ne le se seng sa sedimo sa gago ke santšeng ke go nyakele sona ke nyake go tseba gore why o fela pelo ka mokgwa o felang pelo ka gona ge badimo ba sene bothata re na le badimo ba gore o kry-e badimo ba nyaka se sengwe mo gongwe jwala not gore o thwase mo gongwe badimo ba gago ba nyaka go go lemoša se sengwe se se tlang sa kotsi mo gongwe kokwa go nyaka gore o bolele le yena mo gongwe re swantse re lokiše taba ya leina tšeo ke tše ke tlo go nyakelang tšona ga dine molato mara se ke se ganang ke go hloka boroko go tsenela thobalano le batho ba e leng gore o bo o dula le bona kua maragong ga itšedi ya ka swantse o be le motho ga itšedi ya ka swantse o be le motho swantse o be le lapa swantse o be le tšwelopele swantse o be le ga gago o nkwešiša taba ya gore o be le motho o swantse o e tšee serious swantse o be le monna o nkwešiša ene monna ga a tlile o swantse o mo swara ga botse o nkwešiša mama o a ba jwa re tlo go alafa mola swantse o amogele dikgomo mola swantse o amogele dikgomo gore le yena a tla kgone go nyadiša ba bangwe ba bana ba boa kere se ka kry-a re o ne bana ba be ba belege bana ba bona ba be ba belege bana ba sano ba gona ka mogare ga lapa le le tee upi bua namelela gomme bana ba tšwe ka mogare ga lapa o amogele dikgomo ba ikwešiša re nyaka gore go be le movement ka mola gare ga lapa santse re be le tšwelopele akere taelo a lena ya mathomošing go sasa wa mmerekong go sasa o tla kua gae ke ya nokeng ke ya go hlapiša batho ba re yang go ba hlapiša kua business ke motho fela wa nyaka mmereko ke motho wa nyaka molekani wa tla go nyaka molekani wa tla kua go sasa ke a hlapiša taelo e gona ya batho ba ba sene go balekani e gona go ba bua o ne malwetši ya mantši godimo ga mmele wa gago e tla gae go sasa ke ya go hlapiša batho nokeng o be gare ga batho ba ba yang go hlapa taelo ye e reng ge e tswa go sasa re e phasetša e be e le gore le wena o boditše badimo ba geno o tlo o fole go sasa ka 8 le be le le kua ga moreng le ya nyakega re ya nokeng ge re bua nokeng re ya go dula fase ra lebelela gore ke eng se se tshwenyang lapa lela re ya go berekana le bo mamanthane ba le santse ba ye go dula sekgweng seng ka kua gare ga lapa la gabo lena lapa lela la gabo lena se mo santse go kgobokane bo mamanthane gona sekgwa se gona mo santse di ye gona la nkwešiša kere bana ba le ba ka gae mama santse re ba hlapiše ka lerato sesi ga ba bona le bona ga ba bona sesi ba kgone go hlomphana ba kgone go bonana jwale ka bana ba motho ba kgone go ratana wa nkwešiša mama go kgone go ba le bophelo ka gare ga lapa mogalabe monga lapa leo ka yena mama papa sa la robana o sa le ka gare ga lapa la geno wa bona gore ntho e sepela e ba go swana le case ye e leng gore lebelela wena a sebe wa nyala ngwana gago le yena o nyaka o palela ko go nyala e se gale go tlo ba ile ngwana ola le yena a palela ko go nyala gore re mo re lebeletše bothata bo bogolo ba ka gare ga lapa la geno gore gore ge e le gore go ne le ba o dulang le bona go bohlokwa gore batle go ne nto ngwe malome ka kapa ke nyako le moša batho ka gare ga lapa re kgona go bereka motse go be le motho o mongwe a no re a nna ke ye ko nna ke phete ditaele thokolositše ka moka ge re fetse o dintšha ka mo motseng di kgobokane godimo ga gage motho ola o sa dula le rena gona ka mogare ga lapa e se gale ba re ka mogare ga motse re sa bona se sengwe gante ntho re e bonang e dutse e sepela le motho
wa ikwiso go bohlokwa gore ge ka gae go thegiwa motse monna modimo tsa mo hlapa gore ge dilo tša batho ba di tswa di seke di a tšhabela mo go wena ka gore tše dintša dilo ka malapeng a batho kere o di ntšha ile gore no dilo tše di tlile ka mo di golela ka mo and then ge di tswa mo go ba di šala le o motee ka mo gae so thušwa lena e gona go sasa rugo ka 8 le nyakega ga moremi nokeng re ya go phetha ditaelo ge re boa re ya go lwa le dimamanthane tšela ka kua mara re bolelele le ba ba leng gona le dula le ba ba kae ka kua gae mma goreng ke wa latellang o le ba babedi ba banyane le setlogolo ke ra go bana ba mamago ao ke nna ke le one ko wena o nonnoši a gona bothata felo re tlo le thuša ba bang ba kae ba ausaka bana ba tswile ba tennela koo le ya kwana lena ao a re kwane le ba kaeng ao ba no tswa ba tikirela metse ya bone lena ga ona nto e leng gore re bakile mara go boa ba boe ba tlo tlhola mo gae ba tla boa a re lokiše lapa le re ge re tla go ba bitša ebe lapa le le lokile mara ke kgopela gore go sasa o ba botse gore ke be ke ile radiong ngaka moremi o re wa ka kgonang ge re bereka lapa le a be gona gobane le bona ke la ga bo bona a ke nyake re dire dilo ka diphiring e le nna le wena fela mo la taba ye le itlišitše fa ntwa ke a kwešiša e santše e be gona ke a bana ba motho e hlakantšhitše le meliko e leng gona mara a re reng ge re phetha ditaelo tša rena dilo di kgonong go loka di be gabotse re berekeng ka nnete la nkwešiša kere le ya go botšana wa bitša ba e leng gore ba kgausu wa le nkgolela mmotša ka founu gore ngaka moremi o kgopela gore ka kua gare ga lapa re tle re gatlhaneng mafelelong re tle re feleletšeng e le gore le a hlapa le hlapišwa lesuswi la batswadi ba lena gobane batho ge ba ka robalela ke batswadi ba setlhape ba te pakela madi mabe ba te pakela go hlwaya ke batho ba bakela bana ba bona gore dilo tše e leng gore ke tše dimpe di tle di yage godimo ga maphelo a bana ba bona le ile la hlapa ra tlhapa a la hlapa so le santse le tle le hlape leswiswi le e leng gore ke la batswadi ba lena and then re le tloše mo go lena mo gongwe bosesi gore dilo tša bona di seke di a loka di a baswa o kry-a sepela le leswiswi la mokgekolo goba leswiswi la mokgalabe ke mo ke reng re santse re ya go nyako tseba gore sedimong badimo ba gabo lena e le go botata lena ba complaina ka eng godimo ga maphelo a lena ke tlo le thuša go nengwe le tlhokang thušo ka yona ke tsona tseo ke tsona tše a gone molato ka dikgokaganyong tša leago o ka re malefo o lokile ke kgopela le seke la šutha re tsentšha balli ba rena ba bobedi magageshu ke a boeletša ke re ge o ne business o tseba gore ga e sepele gabotse batamela ga moremi go sasa di-product di gona ka lebaka la gore di-product di a fela ge o te tseba gore o ne le bothata bo bogolo magageshu ka gare ga lapa la gago dilo ga di loke ga di be gabotse o šetše o no bona o kare ga o sa le monna ka mokgo go nyakegang di-product di gona ditaelo di gona e tla letle le tšea ditaelo di sa le gona taelo tšela ke di diretše gore letle le kgone go ba le bophelo bo bokaone le fole malwetši mathata a lena a tsamaye ka mokana ga ona ke a le kgopela gore o seka kry-a o dutše ka moo gae o lla o re dilo tša gago ga di loke ke le file di founeleng le boleleng le batho ba le ka mokana ga bona le bukeng ke re ke bereka ka dikgoro ba le ba sa boledišaneng le neng bana ba malwetši ka gae le sa kwane mmamogolo a sa bolediše mmangwane ke nyaka bo mmamogolo ba mohuta woo ke nyaka boragadi ba go se boledišane le bo papa go lena ke nyaka kgoro ye e lwang ke nyaka go bona kgweding ye ke nyaka go bona dilo di loka go e ba le kwano go e ba le bophelo bo bokaone ke a leboga a re tsentšheng balli ba rena ba bobedi malome kakang a re a leboga moroka ke kgopela le tsamaeng le pampiri ewe le pene le re ngwaleleng di-phone number tša bana ba mmago le tša kgaetšedi a rena le tša lena and then gore re tle re kgone go ba founela and then re kgone go ba tlhalosetša gabotse gore go diragalang ya ke re ka nako ngwe o tlo kry-a ge ba ya go tlhalosetša ke ena ka baka la gore ba sa kwane ba no mo kgakgautha gore ba mo kgaphe ka matsogo ba modieng so ge ba tlhalosetša ke rena ba tla kgona go ikwešiša bokaone re ya leboga re emeleng ka mola reception ka mola le tla re tlaletša pampiri ya di-phone number ka ebile re ka leboga ge kgaetšedi yaka o ka no tšea maswafo a gago wa a bea fase wa thekga mmele wa thekga moya wa thekga kgopolo wa thekga leleme wa re fa ditaba tša gago ka moka ga tšona ka mokgwa e leng gore
o di beile ka gona le mola lengwalong la gago o se kwa tlo o dika solo o dule tabeng straight gore re tle re kgoneng go fetša ka pela and then le kgoneng go thušega re a leboga Moroka Shibawe o ka no ba amogela semmušo mongaka ke moka ba nape ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia a re tloga re lapile melala ruri a ke go leboge malome ka kapa magagesho re swere ka go rialo re a thuša fa ke ne le koko ka mo ke ne le kgaitšedi ka mo ke a le dumediša batswadi ba ka le kae koko nkono re tšea ka sefela moo re tšea ka sefela koko nkono re amogela ma a re ye koko o rara o tsene kereke gante ke tsana ke re ka sa ntšha sefela ntšha mo di ya ka pela koko di ya ka pela nako a e ka tlhakoreng la rena ntšha sefela mo ke nana omtsidisi yenana omtsida matlabuye omtsidisi yenana ya a re ngena nathi ya awa o tla tsena le rena ka nnete ya wena nkane o sa sekene mmago ka gore wena o apere tukwetšeuku wena wowe nkane o tlogela mmago apela nnoši wena o a nyake thušone wa itsena kereke mara ya tsena wena ya o tsena le nna o tsena le wena jale nkane a sa go sekene jale why wena o sa re ngena na omsindisi ngena ye o ne ditlhong wena o ne ditlhong wena wa sesi wa mona a go ne molato kgaitšedi yaka re fe tšona mo re botse gore mang wa ga mang mokgwantse ke yao ke bona koko gore no mo koko re ne mme mosantšone o mogol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 o ya re fe ditaba mo kgaitšedi yaka o dumediša motheeletši wa tetsebiša re kwena mang o dula kae mo o tlo o dira eng ke a dumediša ka moka tate ka kapa le tate Mrebe ke dumediša le bona batheeletši ke na leina la ka ke nna Lorraine Karabo Malapela ke tlile mo ka bothata ba ka gae ga kua gae a re phele gabotse a le phele gabotse ka gae molato ka kua gae sa le papa mpitša ke robetše ke le ka kamoreng yaka ka ya go yena ka ko re o reng ke fihla kwa wena ka dula mo setulong ke fihla ke dula mo setulong ke papa ampontšha ka mokgoneng ka montlong ka marobalang ka gona ka ampontšha noga papa e le mokgoneng ande nna be gore a ke e bone noga eo ande bole nna ka spila ka se mo fetole ka tsamaka ko kamoreng yaka e fihla ko kamoreng yaka a ka robala e ne le bošigo tšatši leo a boa gape mo gare ga bošigo ka mathu ke ga e tla ka kona a nkokotela mo mpotša ka yena nogo le gore a e morobatše bošigo ga ne boroko jale ka be ke tšhoka le nna ke thoma go thathazela awa napile ka mo nyakela nthwele ka mo nyakela ntrase ka lebja ko ka mo re bokanang TV ka mo RDP ka mo wala mo fase e fetše mo wala mo fase ke mlatela dikobo ko kamoreng ya gage a tlo robala mo fase mo boldraseng nabile awa ga se be le bothata bo gare ga bošigo ke re ke robetše ka e bona no ekwe e tsamaya mo jarete e tsamaya ka mo ntle bo jareteng e tsamaya ka mo e dira ka ntlo e ya mo jarateng ke ge nna ke sa robale a sanka ka robala bošigo boo ke tšhogile le nna wala ke sa tsebe gore ke direng ene ka kwa gae a re sa phela gabotse ene mama le yena o ne le bothata ba gore
a no phela o no spila o tsamaya mediro menyanya a se motho a o dula ka gae ke motho gore o phela menyanya e medirong a phele ka gae ande mmereko ka gae e imela nna e mentši ke nna ke berekang ka ko gae ande a nthuše mama ke motho gore o tsoga furugu o mo kry-a seo kore ke motho kare ke motho go tlhetlha le mediro menyanya ene nora a ke lekile ka bolela le yena a ke paletšwe e nngwe še yona e nngwe sa le ka tlhokofalela ke ngwana ngwana ntshe a tla homotše ka lepelo ka ya ba bohloko ola ga tla homotše ka tsaka o tlile a homotše fela ka kwa bohloko ka re mola ke kule bohloko awa ka thoma o ba gabotse ne ke sa le sepetlele ka yona nako eo mama a tla o sa ba mo founela lona tšatši leo a hlokofetšeng ka lona ngwanoo a mo founela a tla o sa wa ntshe ne le ka nako a hlokofala ngwana o be le ka di 27 August 2023 e le lona tšatši leo ebile mama o sa wa ntshe ba bo founela lona tšatši leo o sa wa ntshe ne a tla mama a fihla kwa ke wa mmotša gore ngwana o homotše ngwana ga go homotše napile mama awa ba tla le ba bagolo ne ile abuti o ba tlile le mama le abuti le ba babedi a tlile gona ko sepetlele a fihla ko sepetlele awa mama ka gandela re o nyaka pasa yaka o nyako direla ngwana into death certificate gore ba kgone go tšea ka kwa a re o nyako bula le faele a fetše bula faele la wa mo fa ngwanola napile o bile bothata mo ngwana o batle ba mo tšee kwale jale awa feletše ba mo dumetše gore a mo tšee mara a tsamaya le ena a tsamaya le ena ba ya le ena ko gae a ba fihla ka gae ebile ba napa ba bitša le bona ba mmušara gore ba tle ba mo tšee ngwanoko ba mmušara ba tla ba tšea ngwanola ba mo nokela ka mo leboxing e ne bore ntho e nkušitšeng bohloko itše ka re go sasa wa ntshene ke santše re ke bua gae ba re awa ngwana ka ba mpotša gore ngwana ba mmolokile awa go ne bothata ka tla ka boa go sasa wa ntshe e ke boa go sasa wa ntshene ke fihla ko gae be ke gore ngwana a ka mmela ka mokgwa be ke nyaka ka gona ke gore ke mmele ka operation ande be ke kwa bohloko le nna ke gore ke nakile ke loba bophelo baka yale ntho e kile nkuša bohloko pelo baka ka moka le gone bjale ke sa kwa bohloko napile ngwanola a ba mmolokile yena mmolokile gabotse mara bothata kore o tsamaile a sa apara ke ntho e nkuša bohloko eo and le gona ke tsamaye ke dile gare ke fetša mo fetša gore ngwana se tša hlokofetše ba mmolokile le gona o tsamaile a sa apara ka tsamaya ka dingakeng baprofiteng a yo fihla kua a mpotša gore ngwana o ra sepile bothata keng ba re ke yona memobe e mebe e leng ka molapeng le yona noga ye e leng ka molapeng ga itšediwe o ko ntlhalosetše wena papa go sa phela papa ka o sa phela alright nko mpotše bogolo ba noga ye o e boneng ka ga geno beele ka noga yeo e le kgolo e dutse ka kamoreng le papago e dutse ka kamoreng le papa mpotše mo gape e re ke lokiše something pele moroka o ga e bona ka leihlo la nama
o e bone ka ditoro ka Ke nako bone e ka ditoro. papa ge a mmitša gore a tle ka kamoreng ee papa ge o mmiditše a re aim ya gage e le gore ngwano a tla a bone noga ye papa ge a e bonang and then ngwanoki ge ka nako mogala ba bona noga yeo a re šile mola wa e bona o ga a bona selo and then a ba fetša a etswa ka mo kamoreng ya papa a eya ka kamoreng ya gage mokhalabe a šala a mošala morago a tšhaba noga yeo yena a e bonang a ne a nnoši so ge o a robetše o e bona mo ditorong gore ke e kakang ke e jwang e tsamaya kae alright Dumela. mara story sa noga papa o go biditše so physically a re e tla o mpiditše o mpiditše le msega le bošego koko bo le kae ge ba mmitša nna go be ke sogana ke be ke etile ke be ke ile gae ke ile go tša se seng kwa gae wena sa le wa e bona noga e ya mogalabe nna ke ile ka re ke robetse Mm, ka bona boso boso Mm. ee ka re ganeng selo se se leng se šikinyagane se ke eng mm, a ba mpotsa nthela re aowa mama ape ke noagantho wa e bona na ke rena ke no bona boso fela go šikinya ka tla ka re ema pele o botša mogalabe o go botša le le ka kamoreng re robetse a seng ditorong aowa ke tse kamore le wena ke ya gago ke aka ntane le bona bošego bo la robala le yona noga yeo nna ka boifa bjala ka ngwana a nthela re awa mama se ke latlholo re bala ka moke tle re eng ba nthotela mpetaka bankiša ka mo RTP ba re mama re bala ka mo RTP ka be ke re bala ka RTP le mogala fela modimola ka re awa go tshwenye re tlana bona bosasa forogo okay a ntse go ya ke bona dintšhi di le mo lebotong di le mo leboto tše ntsho a ke sa re ke dintšhi ee ke bona dilo tše mafele le ona ke a maso Mm. gomme a tsena ka nthobana a le ka montle a ba le ka mogare a seno ba ka mogare ka mo kitchen a go ya go eba tšatši le leng ke ra ke patela ka kwa thokola ke šetše ka dene ke re ke ka kwa ka deneng yake ko bona gore go diraga jwang a ke re ke tswalela sokhi ka RTP ke bona dintšhi ke tšentsho ebile ke a mmetša ke re tla bone dilo tše gore awa mama dilo tše a se tša di bileng ka mo kitchen na ke re mohlomong ke tšona ebile ke a tloga ke di batamela ke di ikamela ke re o ke tšona a ntše go ya ke bona dintšhi tše ntsho koko noga e gabotse ke ya mang awa nna ke tsebe nka se go botša maaka nna ke tsebe a ke tsebe Sesi. selo noga e gabotse ke ya mang noge Mm, nna re tsebe gore ke ya mang mara nna motho a re tshwenyang ke motho a leng mo gautswi ke motho a no phelang a re katile foroge re tsoga no phela re lebeletša re tsorenya alright koko le bone noga la kuka mpete la tlogela noga la tsamaya go robala ka kua la se bolae noga ga la bolaya noga le tlogetše noga ka kamoreng la kuka mpete la tlogela noga ka kamoreng la tsamaya go robala ka RDP la tšhabela noga e le e tlogela e le ka mola wa e pala go bolaiwa a ntše go ya ntate moremi ngwane wa ka wa mošimanyana o nthela mama a re rotloša dilo tša di trankile a ileng ka kwa ngako ke ya man tranquil ke aka ee e ne diaparo tsaka ka re dintšha ra di beya ka molapeng a re beile ka molapeng ngwane ola kgane o beile o goditše mollo metsi a bega wa kwešiša o ra ke tšhela ka mo moleteng ke bone gore ka setswe na
ntate moremi ya hotele ka e e kgolo ema pele moleto o kae o ka ntlong o ka mongako mo mojako wa kwešiša ntlo a lena e ne molete ke gona ka mogare mo mojang moletane mokanyana aga o mokanyana ngwana o la go tšhuma o tsere meetse a go bela a tloga a bila kgakgatha o ka re o tla rea tee a napa a je makokilago a tšhela tung ka mokana ga ona ntole ya tšo a etswa ngwana o la ye a itula ka ntweng ka garago a ekgabetlela re ya ntloela ye a be le gona ya be le gona eng mama ya be le gona go ile ebile re bolaile 4 e be di le 4 di latalana ka bonna ga bona ka tsona gomme maetse re bolaile dinoga tse kgwedi ela ke rekile bopi ya 50 a ke rekile bopi ya 50 ke kgwete diatla dile ka mo boping ka mo boping gomme a diatla di bonala lebile e le boso le bokhubidu ka mo boping gane boso bo boreng bo go ganeletše ka mo gaena ke rala bana ba ke re ke mang a kgwathileng ka mo ba ra re tsebe ke re tla re kokoleng bobejo re botšhele ka mola re kokoleng gape re botloshe batho ba ye ka rabane letlhogo ba nyaka ba ka se tsogo bampolaile a sena ngwana a bona ka gore ngwane o lela ka gore koko wena o dule gae o hlehla le mediro ke ya kae mediro o yang go yona ke mediro ya malapela so a ke re kule go anyala a botomong ba re ke malapela ke rela gore ge mediro e se gona wena o phela kae nna a mediro a se gona ke a kgonyeng a ke seno a kgonyeng ke a boa tšatši le leng a ke bona ke ya e le bosontaga ke patalela mo a ke re ga ka ke mo ke outline ya ga motho a re tshwenye ke ka mo nna ga ka ke ka mo ke a jeka ke ya go mosadi o mongwe a le sanjone ke ya kerekeng juale le ge le mosegare e le bosontaga ke ya kerekeng ka nnete ka gae ga le dule awa go dula gona tšatši le leng a ke dule a ke tsebe gore ke tloswa ke ngwana batho a ke tsebe nka se bolele maaka gape moroka mogala ba koko o speech ka gae le yena o dula ka sesiage e bana o dula motete ka moga ga mohlamenyane gane wena le yena bua le ka baratani le bonana neng ka moka leno phela le tswile ka mogare ga lapana gone le nna ke dutse ka lapeng yena o ile motete mara ke mogala wa gago wena le yena koko le tlhokana kwa go dula fase le kgone go rera tša lapa le kgone go bona mo bana maphelo a bona a sa sepeleng ga botse ke nakwa gore wena le yena le dule mo go teng le agile motse gore le dule mo go teng mara lena bua le ka ge le le baetapele ba bana ba ka mogaile le papa le mma le dule mo go teng a etla wa tla a seno tla dumela le kae a re gone awa nna ke a sepela ke bala morago mara o tla dula buang ka gare ga ntlo go ba le molete nke le re botse mo koko ngwana o bolela taba lesea gore ebile lesea la gage go nyakile go pala gore le bolokiwe go riagetšeng ka lesea la la sesi nna ngwana ka o imile a seno ima a ya go belegankere ka go tsosa malapela bošego ke sepela le ngwana ka mo mošomenyane ka tšhabisa ke ya go malapela o la security ra go mo tsoša ngwana motho o lapile ke re aowa malapela tau nna gape ke gakanegile tau ye o kotlolo o thuse o re emane ke go thuša kae ke re ngwana sola o swaregile a malapelana papa a ja jesi a re mane tla re tsamaya re namela koloi ya ga re fihla ka kua ramajea rammea ka kwa sepetlele a re senomme mmea ka sepetlele aowa a gone taba ka boa
ka boa le malapela a mpuša mola gae a seno mpuša mola gae phone ya tsena e tsena ba re ngwanola o paletšwe ke boele ka bonna ka lata malapela ka re malapela we gape ngwana o re fetetše ke ngwanola a tla gabotse malapela a tlabega a re o reng o reng bane ka re ngwanola fetetše ke ngwanola gage gomme ba tla banthe ba re o tle o tlo mo saenela ka ya le malapela ra go mo saenela kua ka botša ba society sa ka re awa nna ke lahleketšwe ba re awa o kae ka re sepetlela ba society nna le malapela ra be re ya kua re ya sepetlela ke ya go saena a ke seno saena mola ra dula ba le ba society ba re fo ba founela malapela ba re le sa le kua na ba re mošare wa tla wa tša ngwanola ba seno tša ngwanola šole ra ya kua ra sa botsa ba re le tleng ka nako gore gomme ba tla ra tša ngwanola a khutša ka malapeng ebile a khutša o tlile gone jala a khutša sebaka ka lebile bana ba ba raga ka gore e sa le se senanana tla re tsamayeng šebale ra miša ka dirapeng ra mmolokwa se se emiša letsogo mama mama nka le botse nnete gore nako ngwana a fetše o tsamaya a o fetše o monokela ka leboxing go re agetše nako eo kore ba maapešitšeng before o motsentšha ka mo leboxing tia dilele koko a ba mapešelela kana ke re bale ke be ke se diaparo tša ngwana ke be ke ore ke sabe ka direka le yana ba sene natšo diaparo tšeo ba sene natšo wena o tseba ba mo apešitšeng kgaetše diaka yena ka mokgwa mpoditša re yena ba maapešitše lešila ene nako ya ne le di-28 tšatši la gona di-28 tša Auguste o tšwa ko socialite sela sa gage sela sa sona se ba mmolokeletše sona ba bolokile ngwana ka sona ba mo fa tšhelete tšhelete gona be le 3,000 ba mo file same time the 3,000 nke ba a tšere yona 3,000 eo a yo nyaka diaparo tša ngwana a mo rekela pampers a mo rekela borokgwana le overall le mmesana le makoswana gore a apare bara a dira ka mokgwa o bo o dumile jwalo ngwane be ke dumile jwalo bole ngwanola ke kwa bohloko nna ngwanola a ka sa apara papa go ngwana o kae shuka morago ke lena sebara bana owo gape re nyakile go sebara se sho gore ko wena batamela mo laganyane gape re nyakile go tsenelela yo batamela gona mo wa rra ka nako ngwana a bolokwa o mmone wena sebara la ke le dumetšeng pele tate ka kapa Mr. Moremi le batheletše gae ketse ke mang nna ke nna PV Magana Pule Victor Magana a gona bothata ntate Magana ne ke le gona no le gona bane nna nte selang tlaba a kere banong ge ba go fa malao ka magae wa ka mo bogoeng bana mo ba ka se tšele melao tlhokolo o ile monna re wena o se ka ya bolelela mo warra nako ba tšao a hlakahlakane a tlo folela mantate malapela be ke le teng so malapela o tlile malelo nna be ke sene bo re ba emeše sepetlele because ngwano ka mokgwana a tshogile ka teng be le motholo ntse ke bona gore go diragala eng so be ke kgopela ba ko nne man o ka ba a ye kerekeng ka ge ba le ba ka ba mathomana ba ke na le bana ba raro le ena o ne bolele wa boraro o beile wa bokae wa boraro wa fetileng wa raro go nwa le lene 2 okay ke ba isa kerekeng before tla ko sepetlele okay ya e le gore ke boela ka mokgo before tlo sepela ba tlo isa sepetlele bana le ba lla ka dipain ga ntšha lena ga lla ka dipain o ba le nna ke nako ke le magae so mana kwa le go ntlabele ka dipain tsena ne di motshware
bese diphenyo ke di tlwaetse ke tsa mosadi be ke sola go ka rona something because of ka mokgona go lla ka teng be ke bona gona go na le ntho ya diragala mo so be ke re mo go ke nna aye ke re ke mpele mo go re ntho e tshwereng gare ba gago kana o ile ke motse wa basadi wa swara ka a mako ke motse re ka nne rena ke tloela so kana kwa poloko mo go tlile monna re ke gopela gore o se ka ba gona o na le mokgala bo mo ga malapela ke go manka nna a ka go bona o tlolela le because of wa kokota ke gopela re tse bana ba ba gago ba babedi ba o tso shiftile o ile go gae kana o botsa ke koko ke botsa ke koko okay ke ra koko mokgale bo o beang khane gape nna bana ba ke baka ene ngwana ka ba ka se ba mmolo ka nna ke stay ene ka se ke gore ka ke ne ke pela kana ka bela ka takwela poloko o ka se mmolo kana ke so ara mokgale o la ke wa mo ga malapela ke na se reng batho ba malapela o tola le ene so nna ne be ke tsamaya ke ya kwa wa ile ke ko a matlala be ke ga matlala le bana ba babedi ba and then ke ba shamola ka polo wa boloka and then ka morago le bitla le bontšhitše ke malla ngwana le bitla le bontšhitše kana le bontšhitše ke man o tsabele magana o re tsamele le gona le mo wa butao o re ga a itekalla motlhalano mara na ile go kena a le tsebile o ketse le wena mmago ngwana bo se gona ne nna be ke se gona nako ba boloka ngono le abuti ba se gona warra ba geno be ba le kae pa ka re gantši ge wena o se gona ba bagolo ba babedi ba geno ba ka ba gona ba gešo ba gešo ke tso ke thomoang ka re ke thata ya geno ga se ke thata ka kudu gape warra a re kwane ngwanešo go na le kgonagalo ya gore batho bakhi ba ka no ba tlile keno ba te gopelela thušo mara ya be e le gore le wena wa e hloka ebile lelapa la geno le a e hloka and then ge o sa kgone go phuruluga wa bolela go tlo fetša go thušega bona and then wena lelapa la geno la tšwela pele ka metlhako ya bophelo so lokologa wa rra ge e ka ba go tlo fitla mo go hlokagalang gore ge go thušiwa lapa lekhi and then le lena ka kua gae le kgoneng go hwetša thušo ge e ka ba batla a dumela and then le lena le thušegeng nena ora ba ga se ke ba gona taba ka ke le ke fene in short ke le ke sa wala ke lo ke nna gae be ke nna le po ke nna ke a bona ke nna le pono be ke go betsa ntse ke le ga ke la ga ke moteti maswane be ke go betsa ntse ke la gae be ke ba le pono ya mokhala a etla mo go nna boshigo a mpontsa yes ya kereke e tshweu mara sa mfontse sefatlego a fela re monna re go la buta go mogolo ke tsene sekolo ka be ka dira matric a buta le trumo mala a sa kere mmereko so mokhalo la etla monna o re monna o re wa ntsoša o monna o re wa priya se white o re khopela gore o butse mmago gore why a buta ga sa bereki be ke tsoa bošike la tamma ke re mala mama mokhalo botla monna ke butse gore a buta sa bereki ntswele mma ntse a ile se a botsa nna motsetsare mo ile monna a re tlogela dilo tseo di gona tlogela go sala ntho tsa go swaletse a di re selo so ntse ke be fele wa monna mo e fele wa monna ke mmotsa la ba re ke le ke mmotse le monna re ile gore mokhalo ile ga etla ba sa tla a pere patši a mafelo ele a etla o tlile a swere jasela e white a mfa yona a fura letsa lebeletse kwa a mfa jasela so be ke tsoa ke botsa mabo ke re nne man bona ne fele ke e bona mokhalo o mfile jase o re ke apare jase kwa mkhola mfanya gore ke setse ke apare ke white mago ile mfetola monna re ge o ka tsamaya wa apara jase ske be ka go bona ka mojarete ge o ka tsamaya ya apara jase wa nkwa ske bo a tla tsena ka molejare ka mo ke tlo mo thubela motse ka jase okay so be ke tsamaya ke ya ora khare yaka nna ka baselang pele ke fitla ora khare ke mohlatsha ka mo ka gore go re galeba ta gara le monna man go na le kereke ka mo ba bitlenga masompele ke nya gore bosasa o ye go yona
so le la bobedi la boraro ke be ke tsoa ke ya kwa kerekeng ke ile ke tsena ke le gore ona la batho le bana ba tlile ka tsa bona ko kerekeng so ke le tlo tsena nna mme ole ke le ke fitla ka mola o ile monna re man wena o nyake a ona bothata go ke jase o ya para maro fetso o apara jase se tlo sa ya bos ke bona mathata ke mo tlhotse ke botse mo ile ka mathata gae o ska ya o apere jase o ya gae o le gore o tsama ile gore bona batho sentse ke tsena ka nako so a gola re bona go apara jase la ga ke dia ke ntse troli la itse ba troli mos yeah ke ntse troli I'm for 2 years ke le go troli ke ba re ka batho until ke tlo go trolling ke o ka ra mmereko mara ke le go apara jasela be ke bona dilo ka jasela so aganya go ke re motho ke moloya go gore ga botse wa rra lebaka la gore ba geno ba ske ba gona ko gore go be go shetse go ne le gepe between wena le bona ka baka la jasi ya re a leboga taba ya gore wena a wa boloka ngwana gago o e hlalositse gore ga ya go swara ga botse ge ke theeleditše polelo ya kgaitšedi mo ke theeleditše le dipolelo tša gago o ka re dimpo tša gore nako e ntšhi o e fetša o le ga bokgarebe ne ke nnete mo Yeah. ke re ke tsena mogare mogokola a le botse nnete ofe mme okay mma a se ka ro phela gae ke nne ke phelang ko le gantši le gare mogokolo a bile ka gae magoko ke nyako ke nyako matsolaka a ke re o nyaka thušo mose bole nnete mogokolo a phela ka gae o phela kae wa re mogokolo o no hlela furu o tsoga teng a ka no tsoga 6 or ka 7 to mana ka 9 bosigo or 8 every day a phele ka gae every day ene so re mr kaka okay ke go tsena mare ga balala a re go na le kereke mo gaufi o fela shela go kerekeng o na le sapara ka mshone o na le 10 ya sapara ba 5 ya sapara parsi kereka bolanga la ya ga gona kereka maya mo teng na tsa ke nyako botšiša goreng abuti a fa mama go wa ba tseba bana ba gago mama gago o tseba bana ba gago le sesi sala tlatla balata mo abo a re to balata mo because of go rata balate mola sala kopana le o ke na lena go dimolo and then mma ke mokgwetse wa regadi wa o so polele sala tlhela gore wa nna se jore ke nne le ke tola tella kharabe ko mo ba sogalang go teng ke to motisa tshogola ka mo gae obo jwale tšatši le o nyala magadi ya gagwa ya go tswa kae ka gore o shifa ka gore go boima go wena go ya gae abuti gape taba go ya gae ke tloba boroko ene santse re ilokiše nka thao santse re ilokiše ene bana ba le ba tsebe gore ga bo bona ke kae bana ba seke ba gahlana le koko wa bona sebelega papa go bona mmolong nka thao ka gore gone jwale kgaitšedi yaka ge monno ga ka go tla ba a sa tlala ke malwetši o ya kae ke nto e teputša yona o kgotsa le bantši gara kgadi ya gage jwang mmaga le gona ene na le mmaga a ba kwane bothata ke boo so ka nako le fetše robalela ke ngwana mmaga la mmotša mmage a ra mmotša wa e le se la mmotša ore se ka mmotša matele ke kole o ka re a butu wa bolela mona o kwa gale wa rra le re go dia jwang nna ke na le sure o sala o utlwile ena because ke ne ke bereka le ausaka so wena o boditša ausago ya ausaka ena na tseba ke no se kena modi because or ske ka sete ka ba botse a ke le nna se jore nna ke ona ntho nna mo for nna ke hlompha thata bophelo ba ka bo expensive too much ka ba hlompha bophelo hlompha life no kore wa tsara abuti ke go kwešiša kudu ebile ke a kwa gore wa kae
nnete dilo tše dingwe motswadi o no mmotša le ge e le gore o ne le poifo ya go ya ka kua gae mara e be o mmoditše ka gore ge e le gore mama o kwane le yena botša mogala bo motee ka re dilo tša go swana le tše ke thereso ka sega gabo rena ge motho a se a nyala a boloke ngwana gabo motho sore o tsenagano motho ke šale tabagantšhi le ena ke sa strathama ke rakgadi ya go ke motsang ditaba ke ragadi wa kampele rakgadi ya go le mmago ba kwana a ba kwana o ka dumela ge re ka bitša ragadi ra bitša mama ra tla ra ba mo lenanegong ra kwa se sengwe nka thaba thata le nna nka e thabela nka thaba thata nna nko gore ke kgopela go tekadima koko mo koko wa le na le bothata ka bophelo ba lena ka bophelo in general ba mohuta mang a ke phela ga botse nna molato ke eng sa le ka itakela gadima lemphopela ga ka ngwaga mang e seng kgale lemphopela ga raro ka mona lapeng la gago ge o no tswa ka masa o bua mašego tšhabang a ke tsebe gore ke dira keng a ke re bale ke be ke no ya mola ke ya kereke ke be ke boifa gore a ke re ke be ke apere ke be ke fefetse o fifaditše keng ke apere bogreen ba tuku a usake a robetse koko o boletše gore o motho le go phela kerekeng kae ba re o ne 10 years o sa apare seaparo sa gago sa kereke go rara o mo kereke koko ke mo kereke a ke ruale ke be ke koko o na le 10 years o sa apare seaparo sa gago o sa ye kerekeng then o mo kereke o mo juang wa go fetša 10 years a sa ye kerekeng be ke nyaka gore ke ye go hlapišiwa gomme ba nkapesa gape ka 10 years and then nke ke kwešiše something koko ka baka la gore go ne le dilo tše dingwe tše ke tlo kgopela gape foso ebile o ka re ke tlo kgopela la mafelelo motswadi ya ka gore nke o re botse mathata a ka lapeng la gago gape wena o tseba mathata a ka lapeng la gago go feta bana ba and then go ka se be gabotse ge di ka tletša bolela ke bona dilo tše o hloka thušwa ke re ka lapeng la gago koko gape ka kua lapeng la gago no ge ga e sa le gona ga le sa e bona e gona koko gore ba e ripile di-piece mokgekolo ganong gore a kerele kore a kere go ile ga tshela selo se seso se tshelela ka kua gane se dirile bopiso koko ne mengwaga me kae ke le 63 ke swere 60 gone vale bolwetši bo go ne bolwetši bo bong ba batsofe dementia mara a ke nagane gore e ka ba bona a so fitlhe a ke nagane gore e ka ba bona fela koko santše go be le se sengwe bana bešo bonang ka mo motseng koko wa tšhaba tate mogolo wa tšhaba koko wa tsamaya le mogalabe o wa sepela gomme noga e be e thomile e bonala ka kamoreng ya bona bobedi ga bona lapa ga ba le dule bopi bo kgwathwa ka matsogo a go fapana koko no ge e ne mengwe ge mekaele ka mo lapeng la gago o thomile go tsebaneng gore go ne noga ka ga gago wena awa nna ke be ke no kwa ngwana ke a re motate o ile a re go noga ka be ka tla ka mmodiša mogala jo wena koko lapa la gago le hlokomela ke mang le suela ke mang o bona eng ka lapeng la gago ka baka la gore o tsogela tsela o bua letšatši šetše le sobetše mo o hlwang gona bona nkane ba sanke ba tsoga forogo ba etla go hlwa ka ga gago tšatšileng ke be ke no ya mo family ntwe e go tsošang ka mo lapeng la gago le ye e leng gore
ge bana ba ba tsoga ba nokry-a wena o se gona koko go diagalang ka mo lapeng la gago kamo ke eng ntho e go tsošang re tsamaye a ke tsebe tate ka kapa ke re ke nyaka gore le nthuše ke kgone re go thuša jwang re sa tsebe go nna mathata ka lapeng la gago ke tshwanele batho koko tšhelete ya gago ya mogolo o a bona mo e yang gona a ke bone ebile ke timetse ke pasa le karata ya mogolo e timetse ka be ka tla ka thoma ka dira karata pasa e gona le gon jwale ke bona sesi a imiša letsogo ka mole sesi koko ga fetše gola le a mo patelela di-society mo basadi ba tsenang gona le ya mo thuša awa society sona o ke la tsena a se tlogela a ne society ga le mo society sa ne le sona ke se sa papa fela le sa se patela e wa se patela papa wa di reka dijo ka mogae a reke selo bopi a bo reke sugera a reke o nna ko wa usaga le go nwale fela e tla tlo re bona a re butše gore phedile bjang gore o riagang ka gae a butše selo ke kgopela go boela mo latabeng ya ngwana sese ne yes re ke no thoma ka gore nxae go latlhegelwa ke ngwana ke tabe bohloko kudu ye e leng gore e ka se tloge ga botse mo gwena e tlo tšea nako ke kgopela gore o se kwa sola mmago mo dilong ka moka le monno wa gago o mosole ka baka la gore diaparo tše di paletšeng ko go reka ke mmago gore a apeše ngwana le papa mentse ke le motsela go tlola ka diaparo o tshwaregile a na le 7 months ke ba miša sepetlele okay o ngwano ebile premature tlile ka 7 months se ke diphile ka 7 months so wena diaparo bo te kemišeditše gore o di rekaneng ka kgwedi ya bo 8 ore ya bo 9 ka gore already be ile kgwedi ya bo 7 warra no tsona ne ntse ke tlo di reka ka kgwedi ya bo 8 ore ya bo 9 gantši ga ba re o sepetlele o kry-a ngwana ka na le 9 months be ke di reka gore nna ke sepetlele ke mofatša okay ntate magana le a bereka ga gonyo le ke mo gae go ntšwa le mo gae alright koko go ne nto ke sa ikwešišing nto ke sa ikwešišingši lapa la gago le sa hlela ke mathata o le hlokofaletše ke ngwana monna o la le mokgonno moraka re a kwešiša why lena bua le ka batswadi le sela botša ba bo monna o la gore ngwana o robetše ba go tseba ragadi o tlile ragadi ya gage no mongwe le a re fetola ra wana re ka setle nke be re tlotla ya re paletše a ke tse gore be le mmangwana gana mmangwana ga ntwane koko le dutše le monno nako telele ga a ka robala ka malalapeng la gago o botša ba gabore koko ba botšiša a bona ke be ke tloaga go ragadiaga ka gore mmage o ile a šanthokile ntho a re ke ruile ngwana gaga ka molapelelaga wa sokola mogalabo that's why ke re ke nyako mo thuša ka taba e ene ebile le yena wa ithabela ene le wena koko ke rata gore o tlobe gona go swana le go mbuele bo santse gore botse gore ke ne bothata ke fepa ngwana shu wena o dula le ngwanaka mmage ga anya ke go tsena taba tša gage akere ene mokgonyana gago o lla ka gore o dutse ka ga gago mara wena mmatswale ga o dule ka gae
so mokgonyana o tlo kgona bua lelapa le e leng gore ratswale le mmatswale ba le tšhabetše gone bale mokgonyana maele a nna ke tlo mofang ke mmotša gore a reke stene ke maele a nna ke tlo mmotšang gore a reke stene cause a ka se dule ka lapelela gabo mosadi wa gage o ne bana ba babedi ba lobile o moteng so santse a be le stene ene santse mokgonyana re lokiše taba gage le mmage a tla kgone go nyala wa ikwešiša mo gongwe ditšhogofatšo tša gage gore di seke di atla badimo ba gabo ga ba tsebe gore o kae jwale taba ke gore le wena koko ga o dule ka gae tšhelete ga ga o tsebe gore ya kae ene o tsena kereke wa o sa ye kerekeng wa ya go nyaka thušo goba gona nako la ngwana o la robetse wa le sa monyakele methušo gore le kgone mo robadiša le ra ngwana o hlokile le gone re no tšea diaparo tše dingwe tše di leng gona le ge e le gore ke tša kgajana tša gone re no mo apešano robala ngwana a boloko e le gore o apere diaparo ka re diaparo tša bana ke bo ma 15 ranta 20 ranta ape diaparo tša bana a dinape di tura moturo o magagešo a tsona di tura le ka 100 ranta ke sho gore be ba ka mokrela something se se wa wena go fetše go lla ba babedi o se wa tšea tšhelete le ge ka ba maybe 150 ranta go mowane wa rekela ngwana wa tlang diaparo a ba ke le mo tseleng ye ya go mrekela tsona a re ga nento e tlile ka tshoganetše koko o kry-ile 3000 ye ba e bolelang o dirileng ka yona a nna bile ba hotse ba ntsene ka ditsebe a re ke patele ene mogala a jo wa ga malapela a re ke patele monga transport o malapela ka mo patela for a kere o nkišitše sepetlele a ba tla mpuša a tla go sepetlele gape a yankiša ka kua no malapela o berekile mmereko ba re 400 ba re mo fe 500 ke mo file 400 wa šalela ke 2600 o berekile mmereko mogolo o tšere ngwano gare ga mahloko a mo iša sepetlele ka rekela bana di ka rekela batho dijo a ba le gona ka molalapeng e le gore taba tiragalo ya ngwano ebile ya tšatšile le tee goba ebile ya matšatši a mabedi a mararo ebile a mabedi 27 28 ene be go se ne mo o ka kgopelang gore at least ngwana ene wena o ka se tsebe gore ngwana a apešwa ka lebaka la gore a o tsebe selo ngwana o phutha ke batho ba bagolo go lokile ne ke nagana gore go tla ba le tlhatlho ya gore ke eng ntwe e ka dirwang ke gopola maloba mo re be re ne le taba ye nngwe ya gore mohu o bolokilwe ga senke a lla magogo a motheletšo mongwe a tsena a re hlatlha re go a kgonagala gore ba mo apešhe legogwa ka tsela go na le mokgwa o ba ka o šomišang wa gore ba alele mohu legogwa so le gonua le ke dumela gore go swanetše go be le tlhatlho ya gore ngwana gore a apešwe go swanetše go diragale eng e swanetše e be gona e no re diaparo wa tsa dijo a malome ka kapa ga botse ka sega ga bo rena sethothwi motho ga a boloko a apešwe nto a apešwang yona ke mokgopha wa pudi ge e le monna e santse e be phoko ge e le mosadi e be tshadi e be thetho go ba lekgeso se badimo ba ka se tsoga ba tlile ba re alankapešha sutu wa ka brendutu wa ka gore eng o ka mo swarela mama gore o bolokile ngwana ba bolokile ngwana ga ka mogheleng gore ga wa thaba ka gona nka mo swarela ka re ke mme wa ka a o ne gore nka mo kwatela o ka mo swarela mma gorena ka bogolo ba go ba motswadi go diregile diphošo lehu le a tlaletša le be le tlaletšwe dilo e le tše dintšhi ka mo ba bolela se ka mo ba bolela se on behalf of family ka moka ga yona ye e beng e le gona mowe le thušana go boloka ngwanola ke kgopela gore o kgopele ngwana wa ga go tshwarelo a ngwana ke kgopela tshwarelo gare ba nka o swaretše ma warra o be o robile ngwana wa batholoto ebile a le mo kgweding ya bo 7
go ya ka nna taba ya gago ya gore o be motswadi wa go nyaka go dia dilo ka di last minutes e felleditše e go lahlela ka gare ga bošaedi ba gore ngwana a belegwe diaparo di se gona ka madi mabe a be a bolokwe diaparo di se gona o kolota mokgekolo wa geno tshwarelo ka gore go ya ka nna go ne le mo o paletšeng ko go rwala maikarabelo gona bolela le ena mo tsepang bošai bo ke bo irileng ka jata tse pedi ke kgopela tshwarelo a re wa tsang ke go kopiša ke ke go kgopela tshwarelo o ntshwarele sesi e re ke go botse se sengwe se sengwaneso ne mo bophelong go na le dilo tše dingwe ge di diregile le ge o ka kwata wa te pethagantšha fase wa te tšhuma wa dia eng kapa wa dira eng ga go ne ka mokgwa o ka bušetšang nako morago gona and then dilo tša ya go lokišwa ke kgopela gore modimo a go thuše o kgone gore go tšwa boteng ba pelo a gago o swarele batho ba ka moka ga bona be ba le gona mo polokong ya ngwana and then o fole gore o kgone go tšwela pele ka bophelo taba yeki ke bona le go kwešiša ka mokgwa e leng gore e go kweša bohloko ka gona because ke lebane le wena wa mpona gore ntongwe ke a e bona ka magare ga matlho a gago a enkgatlha ka baka la go kwa bohloko fola ga go ne ka mokgwa o ka bušetšang nako morago ka gona wena ka bowena wa ya mabenkeleng wa go rekela ngwana diaparo and then ke thuto nto ya gore immediately o lemoga gore o pregnant re botša le ba bangwe ka baka la gore ba gona ba e leng gore ba kgona go dira seo se se diragetšeng ge o e ba pregnant ga o emele 9 months ge ba re o swere ke dipeini o ya sepetlele o topa o beya ngwanešo o topa o beya letšatši la malaki a ga le tsebege o topa o beya tipotšiše gore ge re ka re rena re tlwaetše gore ga a betha ke dipeini ke gona re ya ge e ka ba ka nako e wa bethang ke dipeini le plane ya 100 ranta ga e gona total ga gone letogwana ga gone selo then ke mathata re reka re beya ngwanešo ene modimo a go thuše o fole ke nagana gore ba ga moremi ge ba tlabe ba thušana le lena ba tla go thuša go ne le batho ba go khansela ka kua ga moremi ba tla go thuša ka di-counseling wa kgona go bolela le bona wa ntšha bohloko bo boleng mo go wena and then wa kgona go fola gabotse ka baka la gore bohloko bo boleng mo go wena ngwanešo bo tletle bo go palediša go tšwela pele ka bophelo o tletle o e ba le fear ya go tšhaba go ima gape mola o le mosadi o swanetše o be le bana so ke kgopela gore modimo a go thuše o fole ngwanešo Thobe o ka rona se 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 lebetšeng ke nyako se tlatšang se se tlogela ngwana a tlogela ke ngwana wa e bolela yo ka di 27 la sete ka 2023 se se tlogela ngwana until ona banong o sa o bona kgwedi la tshilo yone because ke motsa se thata bo le gore e tswa right through kore e ga no tja maybe 3 weeks or kgwedi boga wa ka matla thata ntse ke tsamaile ka motsamai jone the sele ke be tsena ka motsa ka nna a tle matla khopela tu so no tswa right operation ya go e fodile operation sharp nne to go nwa lo tsonya ke le hlapo alright gantši kgaitšedi ka moraga gore o roballe ke ngwana sepetlele o ile wa kgopela di-psychology di-social worker ke ile ka kgopela counseling and then ba ile ba go fa yona ba ile ba mfa yona ba ka thušega ka ba kaonenyana mara senke wa attendile di-session tše kae e one ba go boditše gore o attenditše kae ba sa mpotša selo ka gobane be ke ne le olla wa tseba gore e re kwa go botse something ne ke o mongwe wa batho ba ba cancelang batho ne ge motho alla a re mogomotse
ge re khansela motho a lla ga re mo gomotse re ya motlogela a lle because sello ke se sengwe sa go thuba nto e leng ka mogare ene up until moroka motho a kgona go tlhalosa story sa gage ka moka ga sona a se tlho a sa lla kore mo o lla is the more o fola ka gare ene ga re go gomotse because of go lla ga gago go bohlokwa go fitlela mo e leng gore re tlo re ge re re go wena re nke o re tlhalosetse gore go diregileng o kgone go tlhalosa story sa gago o se thome o be o se fetse o se tlo o salla then jwale re ya tseba gore go ra gore o fodile yeo ke nnete e no re wa bona lapa le la gabo sesi le aparetse ke mathata magagesho re tlo fa ba thieletše nakwa gore ba foune nke ba latlhele mantšu a mabedi a mararo lapa le ge o ka lemoga gabotse boroko ga le nabo koko o boletše ore a se ka mafene na maso koko o boletše ore a se ka legotlo ke tla o bone noga e sa le gona e sa tsamaya ka gare ga lapa and then mogala bo tswile koko wa sepela nnete ba gešo bophelo a bo gona ka mogare ga lapa le so le ngwana o a robetseng re bolelang ka yena a robatswa go ra gore le yena ga a robala ene mmago ngwana le yena shuga a sala tswile kowe o tsena ye ngaka wa tswa o tsena o moporofeta wa tswa o tsena kore a ne khutso ga itse diaka o hloka go dudišwa fase o hloka go dudiša fase re ala febo wena pele ba nkwešiša then ge re kgonne wena tše ka moka di tlo kgonagala mamago rena re a bona bothata ba gage gore ke eng re a bo bona bothata ba mamago o tla thušega o tla ba gabotse nto kgolo e leng gore e tshwenya mamago nke be e emetše ke ba gabo ntho nke be e emetše ke ba bogadi ba gage ntho ba bogadi ba gage ba bone ge ngwetši e sokola ka mokgo ba gabo ba bone ge ngwetši ya sokola ka mokgo ke ra ngwana bo bona sokola ka mokgo ke bona nke beng ba tšere magapa ebile le kgono a tšea ke lena awa go mme le thobela ka kgašong ya MCRS re gopela tshwarelo go ne le melaetša e mengwe mola a ke tsebe e theletše ko ntle malefo e bontšha e le bohlokwa e bontšha o ka re e re swaretše information ya mabapi le warra ka kua ga gabo ya but re tlatle re tsena go yona ge malefo a boa a re koko ntate moreme gone bale a ke ne le mme a ke ne le tate a ke ne le abuti a ke ne le ausi ka kwa ga mme go šetše bana baka ba šetše le ba bomba le mabona a ba itekanela ba ku o mong o toropong wa ka mathomo o toropong ke tla emela ke sa emele nkebe mme a phela tata a phela nkebe ba nkemela fela ba gona mara nna koko ke ne potšišo e re o tlo go goga ka morago tso emejana ka go goga tlo go fa o tlo e swara ka morago go thoko tso o e beile ka moo nna koko ke ne potšišo mo wena le mogalabe ga botse koko le sa dula mmogo le dula mmogo le le kae koko nna ke nyako re atle gae a tle ka gagage re dule mmogo ke re nyako wena o reng ka ragadi wa mogala ba dulang go yena mogadi ba le ampe fela nna ampe fela o no jeka moketeng a re nka sogo ke tlile ka gagaitšeng o no jeka moketeng wa sepela sesi le reng ka taba ya papago ka taba papa nna le nna e ntshwara gabotse ene papa ke motho o boro nna ke motho o boro wa nrata nna ke motho o bore ke phela le ena mpotse ditaba a se motho a neng le bothata ke bona ka re go bua le ka re bothata ba ka re go ne ntho e leng ka kwa ga yona noge ke yona e mo tlošitšeng ka ko gae e mo tšhabišitše ka ko gae e re ke re gannyana se ba re wa e bona noge wena ka mola ke e ka kanso
ke kgolo ne mara jwale wa rra ka baka la gore wena ke kwele o re o motho e le gore o filwe ka tšetša semoya je ga senke o tullelwa gore e ka be itlile jwang ka mo eno gae nna no e ne pele ke kwa ba e bolela so last year be ke robetse so ke be sure e gona e tsene o ka ba ka wala ka multiple it is all from come kitchen it's my kala what ne ke robetse ka ke bona motoro ye kholo ile retla e ke le ka mafelo ile e fihla male ile e tore mo go nna be ke tshwara oso de ke phapam ka ka re ke motshwere ba ke lo beti kuku ka nnete ga o ne tsebo ya gore noga e itlile jwang ka lapeng la gago a ke tsebe sesi mme a le botse nnete mama ke motho o reng yena a na sephiri le mo a sepelang gona ke re a se botho go phela ka gae ke motho go botsa batho ditaba tša lapa la gage o robala kae mama ga botse o robala ka gae o robala ka gae mara o tsamaya nako mang ka gae o boa nako mang ka o gae tsamaya furugu o boa ka bo ma 8 a bošego koko ga botse wena o phela kae koko o ba mo gongwe go nyaka o tšike ka mo thokompele awa nna ke tsamaya ke a difemeleng ke a boa go tshwana le modiro aowa mediro majeja e fetile ke phela ke ya kwa komeng a ke re ke boletsa ngwana morodi ke ya ka komeng nna ke phela ka komeng le gonjale ke be ke phela ka komeng ke boletsa ngwana morodi ge dikwama di se gona aowa nna ke tekela go kgonyeng ke tekela kgonyeng ke a re ape makoko le ke bona nako ngwe e fola le modiro somewhere batho ba kgone tloga from ko a bona ba tlisa mangwalo ba e faela o kena deliver mangwalo a mo motseng awa ke difamily la tseba gore a re ding jwang magagešone nna go ya ka mokgo ke bonang koko ka gona koko wa bajwa koko o wa bajwa ene a bajwang family tša bollang ka tšona di mmerekišang go ba delivela mangwalo le ba bangwe ba mo motseng ba mo tšeela advantage ya bolwetši ba gage koko o wa fokola and then re no tsebe gore na bolwetši ba koko ba tla re ge ba mekamekana le ena ba tlo tša ba roka ge e ka ba ke dilo tša batho di tlo tswa go a šala bolwetši ba gage ba tlhago ge e ka ba bogona a ke re ba tlhago ke ba tlhago bonyaka sekgowa motlho mongwe gore a ka tšea treatment e rileng goba a ka kry-a eng e fela ge e ka ba ke dilo tša batho moroka o tlo dira le tšona ga a ntša mothuša and then go a šala boyena go a kgona go bonagala gore boyena ke ba bolwetši kapa boyena ke ba mohutamang ene nna potsišwa ka kore koko o ja kae ja ka gae aowa ke ra o hlwe ka gae koko o ja jwang ka gae o sa hlwe ka gae ore o kgona go tentšha gabedi o be ka gae and then o bo be le ko o phelang gona sa le wa peaneng ka gae koko awa ke hlo ke apea sa le o ijaneng bogo ba ka gae koko ke boja gantši ka kwa gane go nna a ke re bope ke hlo ke reka bope nna go apea bana ba koko wa fokola bana bešo koko go apea bana ba go apea yena o a gone bothata koko ke kwelele re lene voice note gone motho mo mogaleng mo warra wo thobela thobela ka kapsa le kaena
warra ke a go dumediša ebile ke a go amogela mo motse community radio lenanegong la pitšentše kgolo ke le kakapa ke tsamaya le professor moremi mo ke na le morwarrago mo ke na le mogadiboago ke na le mmatswala lena fa warra mohlho mongwe gannyane fela re kwele o rometše dikgatišo tša mantšo and then ra bona go le bohlokwa gore nke re go batametše nke o re fe seo se swereng ka metsotswana ye e rileng thobela mtibo wafo ore kulukile awo shapo man prof thobela le kana a re leboga ge re kwa lentšu la lena mepa awo man go leboga nna prof man ya ke kule go le bohlokwa gore le nna ke kgatiše ngwe ya lentšu mo ya ke go swere morwarre ka moo man ya mana nka thaba go mathata ba tlileng ka ona ka moo ge o ka ba thuša go na le nngwe ke ratile ka kapa o e boletša re o kry-a khapile bona gore ba tlo thušiwa gane thušo ke ya gage ya o ke morwarre wa lena mogalabo ke morwarre titi le tswalana jwang wena le yena abuti ke morwarre ke kware ke latela ke kwa bobedi ke latela yena ko kware after between nna le yena ona la ba babedi gore ba bararo e le swara jwang taba ya gore banna mogalabo o tswile ka gae ebile o dula ga gabo mokgekolo wa gage le mo gabo mokgekolo ga a ne khutso prof taba eo ke thata re lekile le yena ka ga le boditše re kile mokgekolo a tla a tlo gopela bana re lekile prof go fitlhelo mo e leng gore a re jotlhe tše di tseba ke modimo o ne mengwaga mekae ya ka ba mo gongwe a sa gate ka gae it can be a decade and above. Bokai? 10 and above. 10 years? Yeah. Warra, une 10 years o sa ga geno? Yeah, no. No, go ne bothata prof. No, re a go kwishisha warra ene mogalabo o duma gore re bitše mamage re bitše rakgadi re tle re lokiše taba ye yeo e nyaka bona batho ba o fetse go bolela ka bona le yena yeo nna ke rata ge ena a ka thušiga profo o koša bohloko motswadi a be le ditlogolo a se ka di tseba le tsona di se ka mo tseba ka gae warra caps nakwa rena e tlo re tšhabela ne ya ke nagana re tlo wina moroka re tlo winiša ke lebaka la gore warra mo o kwana le rakgadi a ka kgona gore tlišetša rakgadi age warra mo mogaleng o kwana le mmage a ka kgona gore tlišetša mmage mo go ira gore gone jwale lena le ba babedi le bana ba motho task tša lena ko gore warra gone jwale go tloga mo o ye go hlalosetša rakgadi ga botse ka hlompho o mo convince o mo kgopele gore a ba fetša a fitla mo ka baka la gore ntwe e nyaka go lokišwa ye ka baka la gore gone jwale a o ngwana rakgadi wena o ngwana mmago and then taba ye e swanetše e loke gore le mmago le rakgadi ba kgone go boledišana jwale ka mogadibo le mogadibo and then wena rakgadi a se ka berekiša wena go laya mmago le wena o se ka berekiša rakgadi go laya mama ntwe e swanetše e loke warra o kgone go phentše o ya ka gae o gate ka ga geno ke ka lapeng la geno o phentše o tšea bana ba ya kue go mokgekolola a ba bona ge ka ba ke motho wa go gola medende a kgona go ba rekela kgogo ga gotše thobela mantšu a bolelang a ke gana le lona ene ke a rata gore ke gae a gona motho a ka dula metseng masega gabo a re go blame ena o mplamine ya nna ke safa bophelo baka a re go blame and it's not easy gore ke nyako ba ke example o a bolelang o latela o mong ke a putagene nna ntsa magae last ente le go la lona latela o tlhokofetse o na ntsha magadi o a mpotsa o ntsha magadi ke nna le ena a ka rara bolele so ra gata ga re monna nne man e kgwedi e tlang mfoeno ntsha magadi tsore o ye o gata ka gae o a robetse
ke a etla monna a robetse ne go lena ngule di ma ne go la tswa taba gore go regala ba o robetse le monna re mfo o nya go ya ka gae ke toro o robetse o ala tla ka re khopela ka ga mara emapele wa rra emapele mo mogaleng emapele are ke khopela o ya ka ga mara o tlhokomelo se ke wai a ke sa tsebe gore go regala ke ile mara mo di wa ka no se dumele mara go ba ngwa ka ba ga gore go regeleng a ke tseng wa o se wa bua ga botse wa rra ne go ile ke tlhakatlhakana O buile- ba ka khopela gore ba ke tshetse mo go ra gae papa go lena o sa le gona papa sa lone o sa le gona yena jwale ka tata go lena e mo swara jwang tabe ya gore wena o be kgausi le rakgadi gape wa tseba gore bothata ba yona e ba eng e ba gore ka kua lapeng la geno ba tla fetsa ba hloya rakgadi o ka re rakgadi ke yena a go tšhela moya gore o se kwa tla ka gae o se ka kwana le bona nena sa ka mo awa ke ra gore ba ka fetsa ba itšea jwa a ke re wa rra motho molo mongwe ne kgopolo ya gage motho molo mongwe ne kgopolo ya gage gape go dula le wena a o e ga geno mara o kgona go ya ga rakgadi so le ge e le gore nnete e a tsebega mara motho molo mongwe ne kgopolo ya gage godimo ga ntho ngwe le ngwe ge e direga wa e bona mara ntho nna ke thabela ka moroko a bolela ro tla go be le kopano kopano Ya. nna ke nya ka mokgong ka thabela o ka e thabela wa rra a re bien so ka lebaka la rena bo moroka re ne mabaka a mantši a buti a sa le mogaleng ka labone a re gatlhaneng mo wa rra mogaleng tabe tata Magoši wena le mokgekolo ka mo gae le kgona go dula le bolele le mokgalabe le kwane a kere ba go thele dijo re kgopela gore mokgekolo a re dumelele ebile a re thushe go lokiša mathata a lapa la gage morena ka baka la gore ga a ka robala go sa phatlaletswe ka mokgotši go ka sebe bose le ena a ka se robale boroko so re kgopela gore mokgekolo go nduale ke thabiša ke gore o re thieleditše mokgekolo go tloga gone jwale a be ready go re dumelela gore go be le kopano yeo ya nnete ka labone and then re kgoneng go mo thuša go lokiša mathata a lapa la gage le ge e le gore mohlho mongwe yena le mogadi bwa ge ba tseba tše ba di bakang mara rena re nyaka gore magareng ga gage le lena le morwa rrago lena go beng le bophelo ba Magoši ene ke nyaka go netefaletša buti mo mogaleng gore taba ye monno a e bolelang e ya kgonagala gore baloi ba theke ngwana ka serithi sa mmage e ya kgonagala re ngwana a tso ka gare ga lapa a palluše go tsena ka gare ga lapa a palluša ke tše dintša gore ga a gata ka gae a go bale so ge ba le gona ba feleletše wa tseba e tlo ba bonolo kudu re tlo ba ra kry-a le gore moleko o gabotse o mo kaka o tswa kae ene ke rata gore le o mmatswale a thietse radio ka tšatši leo ka la bona kre Makoti o thuše mokgekolo go theeletša radio ka labone ba itheletša ka mehla kere no re a leba no wa rra go ndwa le wena o ya go kgopela rakgadi gabotse gore rakgadi a re šupe motho ka monwana a re blame motho a re mamaudi a jwang re no be re kweša bohloko ke taba ya go hloka peace mo baneng ba motho ntwa bana ba motho ga e botse prof ntwa bana ba motho ya lomela ya ene mama bua le ka motswadi wa abuti ke kgopela ra lokolle pele ene ntwe ke nyakang gore re ilokiše mama o swanetše go tseba gore mo a re tliše dintwa tša gage le rakgadi nna ke nyaka dintwa ke nyako tseba bothata bo boganetšang abuti go tla ka gae nna re tla go aga lapa la mama le abuti ge e le gore mo gongwe ba tlo hloka gore le family ye e be gona a ba bolele sala go nduele le yona re tsebe gore e be gona re tsebe gore a re tlo ba le tori tše pedi re tlo ba le story se ste siamang malapa mabedi a batswadi ba go felelela ene prof ke go tlatša ke sho gore le rakgadi o theeleditše yeo ke na le bonnete ba yona go bohlokwa prof gore rakgadi le mogadi boage ba lokiše mathata a bona ka baka la gore go nwa le monnotši
ga a bona bana ba rakgadi ke bo motswalage ee jwale ge batswadi ba bona ba sa kwane go tlo diagalang between bona le bo motswala a bona mathata ka gore batswadi ge ba robala go ra gore napile botlhobo bo fedile between baki le bale so dintwa di ba gona tša malapa ene ntwa ya rakgadi le mmago monnoki e sa bja papa go baki seemong se seng ka baka la gore o ba rata ka moka gape ola ke kgaitsedi ya ge o ke mosadi ya gage wa e bona gore ntwa ya batho ba babedi e kgona go fetša e akaretša batho ba bakae jwale rakgadi o swanetše a amogele kgopelo ya rena ebile le yena a re thuše gore lapeng la abuta ge go be le peace magareng ga gage le mogadi wa ge go be le peace ge e ka ba ga a rate mogadi wage ga a die peace le yena go fa abuta ge khutso ka baka la gore go bolla nnete moroka o ka se thabiše ke gore mosadi ya gago le kgaitsedi ya go ke manaba e ka se go thabiše taba yeo jwale rakgadi re a mo kgopela mma ra mo kgopela la bone re tlo kopana mo motse community radio re tlo lokiša taba ye ene man le lena nke letleng nke batle ka baka la gore e tlatle e ba o ka re ba tšhaba mola e le bona ba phelang le wa rraka keno a ba be gona and then gona re tlo ba le malapa a mararo re tlo ba le lapa la bokgaitsedi ya rena ro ba le lapa la boabuti plus rakgadi ya and then rena go sasa re le baga moremi ro tswa re katana le taba ya noga yela ka kua gae banna ba mo pitšeng tše kgolo ba tlotla ka mola ba tlotla le bagalabe ba tlotla go berekana le taba noga yela le wena koko re tlo go bereka o dule ka kua gare ga lapa gore mogalabe ga e tla ka kua a thuša madume a kry-e mokgekolo a le gona gore a napa a dule ka lapeng la akere a kere re nyaka go le thuša re sa lebale le yela e ditlišitše mmo and a kere le tate a ka se dule ga rakgadi a ne le ga gage le yena re a monyaka tate o swanetše a boele ka lapeng la gage and then go kgone go ba le khutso ka baka la gore go duleng ga tate kua ga rakgadi go tla fetša go bula gepe between bana baki ba tate le rakgadi ya bona išita le bo motswala ka baka la gore a kere o mokwele ngwana gore tate ga a reke selo ka mantswe a mang gora gore a re nyake gore e be e fitlhe mo e leng gore ba ba le kgopolo tša gore tate a re rekele selo o support-a lapa la rakgadi re nyaka go lokiša lapa la tate gore tate se montšhang ka gae ebile a setšhabang ka gae se fele tate a kgone go boela ka gae and then bophelo bo kgone go ba gona wa rra mogaleng ke nyaka go tšea sebaka se ke le ka kapa ke go leboge monna gešo ge nke bo bolo o mongwe nke be o tsene ka mašata o go bula ngwane wa geno mara ka baka la gore o tseba se se diragalang ebile o kwešiša mabaka ene ebile se se diragalang ga se se o se amogelang sa gore morwa re a se ka tla ka gae o tsene ka boleta kudu re tšere ditlipi tšela tša ga gore re malefa e go di theetša ka kua gore ge e ka ba di kgatla ka maswika di sekebe tša fitlha mo moyeng mara o ile ga a di theeletše ka kua a kwa gore aowa wa rra o bolaiša ke morwa rra ge pelo gore morwa rre ga a tle ka gae ka baka la dintwa tša family jwale re a go leboga wa rra o ka re ba bangwe ba bantši ba ka ithuta go tšwa go wena ka baka la gore lerato ke la bana ba motho so re a go leboga wa rra wa tseba re a go leboga re go leboga go menagane nke be re sa le leswiswing gone jwale re sa takataka ka mo le ka mo re tlo kopana ka la bone a kere morwa rre awo man go leboga nna man go leboga le prof man ke leboga ka kudu ka matla re ke a tshepa ke a dumela gore marrango di a le tla rarangolla man re leboga wa rra go leboga nna prof ngwaneso malume ka kapaga ke go leboge ba liba ga rena ke le lebogile le kgathile tema e golo go tla fa le re emele mola and then re tlo le thuša ko tše ka mokadi ya go loka ke bona buti o ka re o emiša letsogo le taba ngwanola le yena re tlo mo robatša lena mara le santse le tle ka gae pele ke tle ke le tlhole re bone gore go diragalang nona ke na mantši ntate ka kapa ntate moremi le banna ba pitšeng tše kgolo ke leba go menagane thata go tla mo pitšeng tše kgolo lapa la ga malapela ke kgone ka ra khutso le nna ka bonna ke kgone ka ra thuso kgone ka lae ke leba go menagane
le ba bantšhi le ba thushe modimo a lebe ka go loka wa rra re a leboga wa rra Thank you. le ka re emela mola reception mola motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ke mathata a malapa bana bešo re leboga ba ba kgonang go te thwala ntle le go 398-1508 wa e founela founu gone jale wa ba botša gore bona ke nyaka go bona moroka 071-398-1508 go sankerie fao magagešo o founela 071-414-5880 071-414-5880 o wa founa mo go nyaka go bukela kgoro ya geno o e bona e ne bothata batho ba bantši ba fela ba re ba nyako tla pitše ntše kgolo le founela malome ka kapotla le fa difounu go ba le ka founela 062-133-6761 062-133-6761 e founela gone uale mopapa o swere founu so ka letsogo ke ya mmona ke mo lebeletše 062-133-6761 072 moruti o tšhantšha difounu gantši nna wa mmakatša a sa petša ka maleme 072 yeah 133 6761 yeah 072-133-6761 ke tšona tša the right reverend mopapa mo founela ke ya mmona o swere founu mo founela gone jalo mmotše gore mopapa ke nyako tla pitšentše kgolo mopapa ka mogae ga re kwane mopapa re sahletše ke magotlo mafene mopapa nogaši e re palliša go phela ya ke lebogile kudu magagešo re leboga thata malome ka kapa ga ke go leboge ka dikgokaganyong tša leago moroka wa le leboga ka mola banna ba theeletše ba bagolo ba motse community radio station ke le leboga malome ka kapa the crew ke le lebogile kudu go mena